tuchoke na bombere twakara gweta live, please just inform me. Tuchoke tukadithirwa brief enkai mono na welcoming remarks speaker wetu, but before then tukarombithwa Father Kaberia na tuchoke tudithirwa summary chairman wetu wa budget committee members bareaja na tuchoke twete imwe kwa imwe o ward tukira wa mbeche iria itengi ndenda buthabwe makini mono uno program yetu ikathithwa na inkwenda guchokeria aria matene uga movement ya kumara kana gukuruka ithwe very minimal umarerera kwena gitumi gya kumara no gichoka mpara tafadhali nkaboria bokire bwega nonto bwaliga gituma anto bara bainja batomba gutwigwa na tutagetete mono anto bara bainja bara bateaja nikenda bakomba gutwigwa. So thank you very much. So narua tole live karibu TV cheto chionde cha ira cia rudhiomi rwa Meru na FM stations kana tumeme to tunde tore twara rudhiomi rwa Meru kogweta inkai tole live ndene Wero TV na Wero FM tole live Meru TV na Dhere FM tuli live ndene Muga FM na tuli live ndene ya Meru FM. Kwena nyomba nyingi cia nteto ira kinyacho ikethirwa chike chikethwa chi ungene na batwe ote kameme no kamwe tuligeretie kajukia nteto izi kupeperusha mwe emwe na gote gazeti kinyemo tuligeretie nikenda bakomba kweja yani kunduku nteto ira toketha twina cio na arua turetera program yetu turirigira program yetu kajukia maximum we mathaja thatu maximum. Please with the boy patient bare aja nekenda tukomba kuthithia mantu jau kwetha kutena interactions nene na gutena consultations nyingi nekenda tukomba wita na mbere bare aja baumete antu bakai mono kuma wondi ne chietu tutenge kumba kuleta antu bonde nonto sababu ya kuleta antu ingwete kia ndenda kujukia kanya gaka ogorobo na arua nikenda tukomba karibisha Ameru bonde o arabo tuthikirite bure barabo tuthikirite na tumeme na barabo tuthikirite na TV na kinya baraba indene ya gikaro gike na arua itukujukia kanya gaka na njira giteo mono nikenda tukakaribisha ndene ya briefing yetu ya budget kana kumba kugagishu kigina kia Meru kia mwaka jwa ngirijere na 24 na ngirijere na 25 bwigwe bo karibishi na bwigwe bole nja kwenu nikenda tukomba gwita na mbere na kuthithia program hizi ende mbere manto jonde inkwenda kuria turungame na maguru jetu nikenda tukamberia mubango jojo na rwembo rwetu rwa kitaifa na tuchoke tukaribishe Father Kaberia nikenda komba gutwika njarene cha mwathani. Torongio unkoria Father Kaberia
ikenda komba guturombera. Thank you. Katusie kenjarene cia mwathani na process yonthe tukuthithia narua Murungu ethirwe mubango ne juu. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we want to thank you for this great day that you have given unto us. We want to commit this day unto your care, guidance and protection. Rira twitite kwambiria mubanga uyu mwathani tweyue kanjarene ciaku nikenda twibua uratongeria betu ndene ya kaunti ya Meru batubangirite wondine cietu. Nitukumenya mwathani kwina mantoa maingi ya kuendelea ndene ya kaunti iji indi yonthe twaeka ukariene bwaku na njarene ciaku na nikenda yonthe jara kathithua ugorobu bwa narua yomba kureta nkuma nyingi ya rieto riaku yomba kuretera mwana wa Meru kiewa kira utunenkaira kugitira kira utongeria na mo mwathani tukimenyaga yonthe nitutubanga indi kujuria ni woko ujuriria nituweka atongeria banjarene ciaku na nikenda process ya ambiria narua mwathani ukamirugurira mawega jaku jonthe umenyo na kira kionthe tugwitia ugorobu bwa narua nikenda mibango ekareta mbumi ndene ya kaunti yetu na nkuruki utetheria mwana uyu wa Meru tukarie na withiro uria manatwi na tukimenyaga yara yonthe tukathithia ugorobu bwa narua mwathani niwo utumite tujathithia na ni ume bwaku gutumite tukinyau tutharime no tutongerie na twaromba yonthe rietwenera Kristo mwathani na mukuri wetu na rieturethe na ramutana na ramomukembu asi. Ibwega Father Patri wetu kaberia no tubwa kuturugurira mubango jojo antukwena arwe na maromba okaire kanjukie kanyaga kakugwata ugeni Ameru bonde onarabure kuma keria witia kangaita kwina mantonyere bwithe bigwe bonganeri poleteri mubango jojo ni Meru County Assembly jabo atongeria barabo athurire na kura mwakene joa ngiri ijere na mirongo ire na ijere nekenda bakomba kuthithia manto jathato jaraberi ni katiba yetu ya Kenya bathithie bomaba manto jaberi bathithie i representation ikuga babwe Ameru arabore wondi ne chienu ibodhurete muntu mwa komba kuretaga maoni jenu na komba kwalia nto enu na komba gweta nara kunde gukwendekana gwetwa kana jara jonde ja kwendekana kuthithia antone enu na baei inya yeu ikatiba yetu ndene ya Article 177 na 196 1B iria itekeretie nekenda representative kana MCA waku akomba gukurungamira na ke representation yeu no otona agento geto public participation na ge public participation ni arabumba kuleta maoni jenu jonde amona ja MCA wenu nekenda MCA wenu akomba kuija na jo mbunge na nikomda maoni jo jonde jenu na ja wondi ngene nge jaringanirwa bomba kuthithia sheria iria igatutongeria unto baba ire boja ire boria katiba ya Kenya yete MCA igento ketawa legislation ikuga gutunga sheria nemwe sheria ire batungaga ne ire yeja ninya negachunchika katiba yetu ya Kenya 185 na legislation yeu ni ekuga itoe inye kuga kigina kira tugairi kuma national government keja ichunche isigone bieto bia ward na nande MCA na inya yeu eja ni katiba ya komba kuga kigina keu nambuga narua getumikira twetherete turi aja na tuthikirite turi nja cietu nikenda tukomba kubonia uria batu turi MCAs ba Meru County Assembly tugaite kigina keu kuringana na maoni jaria twajukirie kuma kiri babwe turi public participation nto baba dato boria MCA inya ya kuthithia katiba igento getawa oversight
na ndene oversight ikuonania maoni jau jonde bwanenkane akire representation beja baje ungania mo bathithia sheria ibabatika ire gutegera bakona ugwe kuringana na kiroto kiria wale akwa muthikiri na mutegeri wetu atege kujonana na bakumba gwa achieve maendeleo jara jonde wathuganitie ijobo kwenda jakarika na kwou kuringana na inye utwe ikatiba tuli MCAs niona atu tujite kugana na babwe nikenda bokona bionthe bire bwendaga bithithwa bikuthithwa yeje ne budget ya mwanya muno actually tathithwa na ange Kenya itu twambirite kumithithia yetawa itemized budget nikenda tukomba kuincorporate kana kureta mathuganio jau jonthe jenu nikenda jakomba gukinyanira na so babwe tuli uria kibutwe kanya gaka kama thaja makai nikenda o mumemba wa ward akabwira mantu jaria ejete kubuthithia ende mbere jau kajukia kanya gaka na jiregiteo muno nikenda ngakaribisha speaker wetu Mheshimiwa Ayubu Solomon athithia opening remarks chiawe na bokaribisha officially ndene gikaro giki. Honorable Ayubu Solomon, the Speaker of Meru County Assembly. Thank you, Mheshimiwa Ruse Mukaria, honorable members, the Kiranji, na timu ila yumite wondine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pere mbuge maliticha kwa mbita wa Ibubundi, the Speaker wa mbunge Meru, na boja ile mbuge nkoli ya Kiranji barabara yo barungame, ibarungame barabara aibo bau tugira tokaringa mpira kini bobona na method. Thank you Kiranji. Then urabukare ndiguru. Then we have number 2 ati mwere yetu e media baraba jeta ba Muga FM, Muga TV, Muga FM na MERU TV nyabo nkona be kubaronga mearabare. Thank you no bukare ndiguru. Honorable members, please wherever you are, can you stand up? Thank you. Those are honorable members. Thank you. Then we have the team of the minority party. Please, Honorable Mwenda and your team, can you stand up? Honorable Mwenda, Honorable DMK, that team of the minority party, can you stand up? Honorable Mwenda, please. Okay, Anjara Areoli. Thank you. That is our minority leader. Then we have Honorable Moteria, the deputy. Then we have Honorable DMK, Mheshimiwa Njoki, Mheshimiwa Sekondina, and Mheshimiwa Mbiuki. Thank you, Mheshimiwa. The majority party, abatongere tweni leader majority. Thank you. Mutuma Kederi and Pauruone, that's the majority leader. And then we have the deputy Spola. Then we have Mheshimiwa Jim, Mheshimiwa Mwirigi, Mheshimiwa Kanun, Mheshimiwa Chairman, and then Mheshimiwa Doris. Thank you, and Mheshimiwa Morris. Thank you. Awange na migambwe mikai mono unyankwenda kuga members ba mbunge ya Meru kuma mweri wa kenda ya budget yambaira kuthithwa ibakarire ndiguru na bona ibakwenda kwithiria mwananchi budget ira mwananchi wonde akethirwa ng'aniri niyo na budget irekang'ania mwananchi wonde na kuringana na mieri ira bajukitie kuma mweri wa kenda ibokona mwankara tukinyite na ntuke narua members baigwa pena wendo bunene pe tantu ba Meru amwe babe bomba kubereza yongwa imbi bathithiretie na imbi ejete wondine na imbi kabakinyira na igitari kwe batyo bakinyira kwo uni yankwenda kuga ontubura bukona bukuthithika ndene ya ntuku ya naru ngwite kiote assembly ndene ya Kenya
yomba gukinyara tukinyite na twire ngai bwega nionto kamite budget neshimo guchiejana na kumba gwitira wananchi betu ngugira baitirite kwou at this juncture ankwenda kuga kanambira antu betu ba MERU antu betu bwaringire kura na ilasima para bwaere kura babwitire ngugi mheshimiwa ruse akubweresha ngugiria members ba mbunge batukiro bagita na nandi ankwenda twite directory kingugiu na ankwenda ukaribisha chairman wa kamiti yetu ya budget and appropriations mheshimiwa Jacob Mwirigi atwitiria papatika ukangi mheshimiwa Mwirigi karibu. Asante Mheshimiwa Spika, ni untubu nafasi yeje mbere yambita na mbere antu betu ba MERU twambiritwe na Mheshimiwa Speaker, honorable members bonde Kraje MERU bara twina bondene yao yeje bara batutegete kumanja chiao mugeni kana watho buria buthithagua bwa kuonaniria uria budget ikethirwo ekari na MERU bucokeria nkatho nontu 2 weeks ago itwarikire babwe nyuma ikubutangasira tweja mashinani kujuria uria watho bugutwira kujukia maoni jenu na kagita karia budget kana CFSP ya retro ndene ya MERU County Assembly kawaida document yegie mantu ya mbecha inenkana irwa gi committee ya budget and appropriation so ikonenkerwa itwejirekire babwe nikenda tuyukia maoni jenu na mbere mbuikia ara maoni jenu ya twikiririe Mheshimiwa Speaker mbitikiria na gitio mbonanie kamiti iria iraitaka ngugi bare wara bare na njire kurungama committee ya budget and appropriations in the MERU County Assembly rungameni bau ne ya kamiti bara bara chia jene mweri jo mojo ke chonko kulitira document yeje ngugi ibwega sana ni ura twirwa tukaringa mpe anto bandi ngiuga baringirwa mpe lakini baringire ni na nkoro bukwiringa ibwega sana so MERU itwathiurukire kiri babu je undabwira na twajukia maoni jenu
na maoni jenu turi najo na mbere ya mbwira uria tutumirite maoni jenu budget igita rionthe kiuria kia mbere kijaga nimbi uri nayo kio kiuria kia mbere imbi uri nayo na nio nkwenda kubwira nandi iji turathithairia public participation mbere kuri na mbecha iria twitaga cia equitable share kana mbecha iria tunenkairwa tugairwa kuma thirikari-ine inene rutere ruria rwa executive ruratwete figure eu iri bilioni 10 milioni 39 ngiri magana mugwanja ja 82 magana ja 8 ja 25 10 billion 39 million 782,825 na committee ego chonkuna yona the accurate kana kira tumba gutumira thaiji nontu kara kana sheria ere gagambe chetera uma ni ombeche iria turai nacio kagite na gaka nacio ni bilioni 9 ngiri magana jana na 92 9 billion 892 million 625,172 iu nicio iria committee ira recommended chiche gutumira kagite na gaka kwina mbecha iria tuthuranagia kana iria twitaga own source revenue kuma cess and what have you mbecha iria nacio county executive iraugite tutumire ngiri magana 600 lakini committee ya recommend nonto kuma ura tumite tutomba gwa chiu 600,000 so kagita konthe twatumira figa ya 600,000 tuchithaira marandone iki gituma wigua pending bills no sorry bwega ni the million that is million 600 million so Ameru ura gukaraga over project revenue kana watarira masabu ya manene yakire ote nakio kiamuthia kwa garatea ukari yanera andu na icho biria tukwita pending bills na ndi kwebanira na mantu jau committee ya propose mwaka yoyo tugatumira figa ya 450 iri iguru lakini ni figera yomba kulitirwa ngugi na igakinyanira kuri na mbeche cia cibitari kana ira twitaga FIF mbeche ira ciuthuranagia na ara macibitari county executive yatumirite figa ya 550 million na batwi committee na assembly twetekaniria nabo gitumi kwina makinya jakinyi nige na thaiji itukumba kuthurania mbecha chiko kinyau cia FIF kuri na mbecha ingi tuonaga kuma Kaguru training center na chio 17 million no chi executive iratumirite na batwi ya assembly twetekaniria na mantu jau so subtotal ya mbecha chia iria tukupranira tene MERU ni 10 billion 909 million 625,172 iguru ria mbecha iu kuri na mbecha ingi na chio ntithoma chionde na chio ni ira chiumanagia na conditional grants kana biria twejagwa ni donors na chio tuongera chionde isabu rionde ria chio subtotal dikeja 1 billion 445 million 25,546.29 iu ni mbecha iria twejagwa ni donors so mbecha cia MERU thaiji iria tukuturanira budget ni bilioni 12 milioni magana 354 ngiri magana 650 magana 718 na kibunguri na 29 cents
So hiyo ni ofiga ya budget iria twinayo na antu betu ankwenda kugumenyithia riria document iria yareterwe thene ya mbunge ya Meru kamiti ne chiejanire na iturai na wira ne bunene na babui gutwigitwe tukiaria maita ja maingi twauga mwaka jojo tukabwa budget ya mwanya kuma 2013-2014 the devolution yambiririe tutura gutumira mutaratara jwa budget jura jwitawa line itemized budget inkwenda twathorana kenda omenya twauga budget ni iriku kenda omenya na ringi kaunganwa line itemized ikachoka kaunganwa na program based. So ni hata tukuga yangu tukuga itemized budget kana line itemized budget ni mbecha chiithairwa igikairwa amwe na broad categories kethira icha barabara igekwa amwe chire kithumba igachoka kubangairwa ni departments lakini mutaratara jojo tubo promisete jwa program based ni uniformetwe ni activities ikariojo kethira ni barabara ikethirwa eriuga kethira kwina routine maintenance igeta father ya kwira ni activities iri kweu iri au ibarabara iri kweu ikuthithwa na jojo ne yumo taratara juria tukubunenkeria na twina wirigiro bunene juga karibishwa ni mtu wonde ndene ya Meru. So tukithithia mantu jau inkwenda kugumenyithia nandi uria mbecha cia Meru tugaite na department. Budget ni document nene mono Ameru ntiumbo mithoma mbeti cionthe nthoma document ira yonde kunkabwa overview nyuma ya overview no ntu mutaratara ni kuona mbecha igwita mashinani itera turira Meru County tugachoka twithirwe twina part ya honorable members nabo batwire wondine ciao imbi turakurukirie iria igetawa directly na arakiri mwananchi na ara tukuga ya oversight ikaewa mbele o sheria nonto sheria ya gwaka nyomba ya speaker no jera ya gwaka nyomba ya ngavana residence ya ngavana te speaker uyu ule aja na pole speaker ogwe kinya nyomba yo gwaka otikara ogakara oja ngavana kiraitwa akire residence na tagitate na nongo kethro speaker le uringi na yo iju mutaratara jo watho nonto ne utukwiro tuthithie kwithirwa kwina nyomba ya ngavana ya deputy governor na nyomba ya speaker au ange nonga obichi chietu yanande Meru County Assembly ite obichi mwaka jojo itukwenda propose gwaka at least no committee room to challenge tukenda kuthi ya michemanio tutionaga aria tuthithia so kwina next
amwe na sagas. Kwina department ya agriculture nayo ni ubite kuona kigina ke $175,450. IG corner 600 and I'll take that again. 430,293,694. Health services nio ilina milioni 369 18,000 urban development and public works nayo ikona 574,815,860 shillings. Public service management and administration nayo department hii ni kama tite manto jonda ya michara na manto of 5,567,965,993 shillings. Roads, transport and Trade, tourism, investment and cooperative development department hiyo nayo ina 79,323,288.1. Youth, sports, gender, social development nayo department hiyo ni onete 117,441,225. Kwenda public service bonds nayo 50,398,000 andikani na kumenyera alitinguge. So mbeche uchionde distribution year we are revenue ikethwa 12,354,650. Office of the Governor na department here in a 100 million to karaja mono kakwana rais beyond the bilia to consindate nkenda kumenyithia na njire kariojo department ile ingine tena inya department ile mwenge ni tena inya sana ni department ya health. Department ya health ituombete kuongera kana kweja na kwarukiti 200 million cia kuandika alitinguge ndene masibitari twa ejana mbeche cia ndawa 341 million. Signed the executive ya requested 215, lakini baatu tutegera sibitari chietu na itwene thina iria antu botu bokurukira tuona ibwega tuongere mbe
laboratory reagents kana chemicals iria itumairwo ndene laboratory nara tukuthimwa mirimo jama ingi twita cibitari million kenda yomba tumba kuthwa tukithithairwa ngugi iria tukwenda cibitari cietu. Department ya Education na kinya yao itumiete milioni 90 ya kuandika at least aritani ba ECD million ni untu bwa recruitment ya extension officers na veterinary officers. Water, irrigation, environment and natural resources department yetu itumiete milioni 8 kenda kinyabo bomba ku recruit engineers. Youth, sports and gender kuri na gikundi ya social welfare kia PWDs kiandikite petition yao ndene county assembly na assembly ni irari generous ya ba milioni 15 kuri kumirau kuri mitaratara imwe tutumba kuringithia na department cionthe lakini bukari ya rais Ameru kenda tumba kuria rais beche iria tuonete cia kureta maendeleo ne no mwanka turingiringithia guntu na guntu kenda beche cio wa kuchia jonena nenea o kuchia kaire jonena nenea revenues no mwankochi epa itweberetie the 50 million ni untubwa itomi mwanya chia wa agriculture aga tu inform we ukethera tukethwa twina kanya na tionka kwina areas nyingi itutaurite recurrent expenditures na ingwitikia bukaigwa kiriro giki nene muno ndene Meru no tutiumba kwithirwa turi na recurrent nene na aje cibitari bake mama bana itandene kimwe bobuti bwa Meru ikio gitumite turingithia na ara twikirite mandazi tugaita no tumatuma tugaita naria tugaita cai tugataura maguta ya ngari tutiga wita muno kenda tumba kuona bia gwikia wondine daiji inkwenda kuumenyithia itumbite kwa achieve 31% ya development na 68% kiri recurrent. Sheria yugaga uju tubati ku allocate at least 30% ya mbeche iria chiri ndene ya county chiita kiri maendeleo. Kwou ituruite mono na 30% we are already past 30% na mbuire itirari ngugi mbuthu ni ngugi iria ishimwa baba chiatite iromba yakwa na kiri twinde nondo twinde itukulirira mwana o Meru twitikanirie na proposal iu ya CFSP uwikari kenda Meru yetu yomba gutetheka. Ibwega sana Mheshimiwa Speaker niyo ngutigira brief ya kwaja chairman then ndatuita atua iu ingi na nuntu bwa mathaa tukayukia biuria bandaye kuma kiri media twina media houses inganona na kiatho gitu gitithirwa kithiri tutiyukitie biuria lakini mbere yau tukamba kuigwa kiri waheshimiwa betu wondi chiao na chiuri kuma kiri budget yeji imbi etete no na nkaromba na gitio my vice chair okay there is so okay tuketa na njirera nkabwira nayo kenda tuthia mantu ibu kumenya tutena kanya kang'ani
ibuije ya time yetu is a bit limited na itukugeria kuingana na mathaa kenda tukinyaniria. So ndienda kuromba na gitio katwambirie far end kana ndera miru yetu yankite South Imenti constituency. So inkoromba those members beja jakwie tuambiritwe nkuona DMK ara yakwie nani kabisa. So DMK tuonie njira na mbwire uju Ameru ura tukuga program based ituthithitie mwanka the last item mwanka gantu kamuicho lakini thine ire twinayo netha. So eshimu abatiomba kuthoma barabara iria bathoma chionde tu project tura bathoma tunde bagatuthomera aki summary na mweshimiwa wa wondi akethirwo ena kanya nawe ta wondi newe nawe ombe gwikiria antu bawe no akabathomere mirandi yonde iria ikirindene ya CFSP. Kwa mweshimiwa DMK karibu na bange ba South Imenti tafadhali ukare akwie 2 minutes each. Karibuni. Ibwega sana Mheshimiwa Mwirigi, chairman wetu wa budget. Oni mitagwa Kiogora DMK, MCA wa Bogeta West. Na mbere tutegera nonto tutena time mantu ja Bogeta West wond kanka wakiri mu MERU ro ututhikirite no tutegerete ari nau ura tutwira ukitage county assembly gitara munya ra kiraito na nyambuga miaka ire thiri ne ati twakurukagia budget etekwirwa etete na ketheri barabara turakurukagia 1 billion twanengera ngabana no na department yo bakaranthi bakauga barabara ile kubageta othithia lakini thai to specify te ne guto program based budget ina barabara igeta na ina mbesi igeta no to indari last assembly twakuruka ile kiraito mbesa ile omnibus igwate ne guto itemized to atuka tugeta tukamuona twamona nande twire watuthiria ata ira tugairera eta kwa wondi fund ya 20 million na ro gatiko no tukwina mbesa ingi atigia so tugeta tukamuromba gatunenkera nande tukithithagio mukamati okibao na we ya kamatite kibao ethiuruka Ameru agitaraithagia mathabu na akigaganya mbesa cia mishara akiuga citege project na raugo everyone waka eja na milioni 100 no kumenya no mukamati okibao arathurwa ngavana. Na wondi ya promise ite 100 million per year. Tukweta twakarande kwa kachagua twatara mathabu wondi onere augira wakaeja na 15 million iwingi atigwa nacio tuleta kumuromba na ndina tutauga tuterensa na kairi. We are no longer going to Skamuzo, to Kanundu na to breastfeed totita ngugi mbesa cia MERU gatukaga na ndi bwega nonto itukuona na ndi ngugi itio toinya ina balanced manner na tukutara mathabu ituronere mbesa cia maendeleo toita mbesa cia mishara ile tigara 4 billion mbesa ira ciomba kugaika gicio 2 billion to divide by 45 cia jao wandi kona 45 million na icho tukwariria na ru MCA akariria million cia 45 tugeta gwonga turaeja wa 15 tauga nchabiri nirageri tona 45 tauga nirage buru nande otewondi eteona 45 million na nande nondo 45 million 2 billion ngavana na atikina another 2 billion kende kinya 4 billion cha maendeleo ile kile conditional grants kwa ino itukomulia kinywa no waka 45 ingi kile conditional grant owondi ga kinya 90 iganarira ria werika ga 10 ningwitiga MERU igakara bwega kire Bogeta West kire 45 million tukukarande na wananchi ke public participation baejanira one project ira benda gachiekirwa bagwetera barabara cionde cia wondi but non tontam ngugichiumba auditation within the same financial year ngugicia prioritize na wananchi kulingana na rigeta igite kwa kimwaka itwekire 20 million kire barabara cia Bogeta West na to distribute mbesa twekirite specifically na very specific ones across Bogeta West na nkagwete mwembuge for example tugekira caravat ala gweta kwa Riongo mwonyone na
1 million shillings ni riengongo iwi barabara twekira 20 million ni 44%. Kire manto ja water na irrigation twekira 7 million chiogora water pipes ira twekira ke various water projects na tuiga ite across the world, across the 4 locations. Hotel location yete ona mbesa kire 7 million kire water project. For example kwene gwitwa Mukurungu na Kionyone water project bakagurirwa bagakirwa water intake na bagurira pipes ya inchinya cia 1.5 million. Twacoka twekira 6.5 million ewi na yaginto 14% ya budget yetu twekira kwa cooperatives na trade na chio mbesa wigeta kurita ngugira cia gwaka bioro market na itwekirite specifically bioro biriko kulingana na wananchi bogirege public participation na bikan distribute across all the locations cha Bogeta West. Kuna 2.5 million twekire health services 2.5 million yuna choni cha kuthirikira hospitali ira twakite ira itwira gwakwa ira itithiri icio kethire kairu ya 2.5 million. Kirutererwa education jana jone mantu ja ambassador kwa kaira sibia ICD na vocational training centers twekira 8 million yuna chika distributor ja 3 million ira ikeja wa everyone si ambassador iwi ngitoja na milioni emwe pa in every location cha kwa kaira sibia ICD. Then kire manto ja youth itwa proposal gwikira 500,000 cha kuthithia seminar cha ku sensitize youth manto ja drug and substance abuse across the world. Twachokera twekira another 500,000 kire agriculture so gaigore mitungi area na yakagairwa ndere cionthe irire na aria cia Bogeta West kenda na bwarithi ba ng'ombe bomba kwithura ba iria aria ore kiumirwa na mitungi ire batere uno to distributor mbeca cietu 45 million ibwega. Na Mheshimiwa Mbiuki ngwite kioga chinchia president yeu twite straight ni untu mathaya u yate thongi mono ya time yetu is very limited. Ibwega chairman de mwatheki mbetagwa Mutembe Mbiuki kana MCO wa West na mbuga toko kita public participation wananchi baretire mirandi na mbuge mirandi era baretete imwe yakurukitie nginya milioni 200 bati tutena mbecha yu batore ndembera wananchi tu na gintu twitaka strategic plan ngogira tubati kuruta within the 5 years kwa ukire mirandi era baretire kire department ya education itorombo ya korokiti 8 million chia kwa ICD classes na kujuria kirone vocational training center. Kire roads mbuga itorombo bila gwekira 26.5 million na nkagweta mono iwete nkinya manto ja front rights kwa utugekira itau bitantato within the world na Kinoro market tukageta Kaburo paving part yetigirwe na no to Kinoro is a major town yeto center tugekira eye mask taira ne 30 meters ikenda tumba kuitha twina weru bwako gana kwa ukire physical land and physical planning kule na thoko cietu tukwenda ku plan kule na thoko ya Muchogomone kule na market ya Karandine na Mutunguru twekira 3 million alafu kire water and environment twekira 7.5 million a total of 45 million. Thank you. Thank you. Ile marieto mbetao mushindamiano MCA Goji East achia weod na mbuge thank you unto committee ya budget leboro nile ugibabwa mwiri bongerero mbesha Goji East nitwashemanirie public participation na kile barabara toto era turekirire kiri barabara ni milioni 29 ngiri 600 na tuwekera ite 11 na kuena barabara ikakata cross mbuga locations nyingi ntiomba kuigweta thaici lakini ngasa ambasa maratasi jaja kiri
na ale ndeta na ale wondine tweta saindi ya health nitwekirite 7.9 million no rene ne turathuganirie gwaka cibitari untu gikuigite cibitari twake cibitari mwekoi na twakenge nkumbo saindi ya youth nitwekirite 1.5 aja nintarite kinya mantu ja mibira na kinya talent show kile ya youth betu saindi ya education twekira 4.5 basarire 3 million na kinya gwina BTC tukwenda gwakira workshop then saindi ya trade and tourism twekira 1.8 million aja tugana nkira tugaka stage kidogo gwina stage kwenda bioro na mantu jange ntiomba kwalia laiji na jau ja makai kambu ya asanteni sana na Mungu abariki Meru County. Bwega sana. Bwega sana members present barabari kubuinde na Ameru arabo tuthikiritie buri unike marieto ambeta wa mheshimiwa Haruni Othuranira MCA wa Bogeta East na ndi MCA wa Bogeta East no nimbethera ndi chairman wa planning then Meru County so kiri process hiyo ndi ndambiririe no tu process hii nene kuthithia kintu twita ADP annual development plan ira informete this budget na ikio tumina ndi tukuburi protera Ameru araburi kenda bumenyo ora twitite na so far twitite bwega ndichokera migambo eu twaririrwa antuba Abogeta East imbije kwina challenge ira buje nene muno ire tuinya area sana na muno itora targetete barabara kulingana na public participation ira twathithiririe ibutwetikanirie na boeja na barabara jenu kulingana na sublocations na barabara jonde ito factory na inkwenda kubuira itumbia history area sire ira deadlocked ikaruguka nontu kiri barabara jenu itwarokete tembecha nyingi 30.4 million Kenyan shillings iwijo igeta barabarene nontu barabara jetu ibukumenya condition yora ikari mwanka thaira nyingi ni impassable kiri orutere ru kiri department yo iwe barabara na lightings na energy ito bangirite gwikira mastima market yo inya na chukuru ire area jetu ibumenya ire itu igie muno itu gwikira front right inya so kiri department iwe roads na energy ito mbanjeterete 32.9 million Kenyan shillings tuite kiri education na ibu kumenya irashi bi tutena irashi binge muno bya ICD na inye bi to banga netie chukuru inga nonto na to inenkera some 6 million ire igeta kiri irashi 3 million na million ire ingi ithatu tukanenkera antu betu mbasaris ira bukumenya rimwe jira ikutuika na itimea but we hope mantu jaga change as time goes au ange kiri rutero youth this financial year no to ndabo arokirite some 800,000 ira mwanga tha itomba ukinyera youth ndauga na ndi no to ndobi bitakinya this time round no to youth bena iba kwenda kuchetha muno ndabarokitira aba million Kenyan shillings ngiri 500 iwijo ikagurira youth iratu na uniforms kenda tumba uchemanagia na ara kenine tukachetha turi amwe kiri department ya roje environment na irrigation nayo kwina project ira boaejanire ntugwira twari public participation na itujukiti imwe ajio no tutumba ku implement project jonde atago na itwaendetire some few project yo inya na twaroketi project yo some 4 million inya kiri department ya sibitari kana ogima bwa mwiri inyajo ibori kana ora twaugire turika public participation na to identify sibitari ira kana health centers ira tukwenda kana dispensaries na jo to aroketi 1.6 no ntuninge mbecha ira nyingi iji bangiria ara kiri sibitari ikedo mbukona sibitari ito mete mbecha nyingi ikuongerera kadita ntanta so ndinama
ukaringanira cost yeu abogeta is woni ndi MCA wenu kana ndi representative wenu etere development ya 45 million ira mbuga irite kende umbo bukinyira, and thank you very much. Then the next will be ikethwere Central Imenti tukajukia kanya ka kanene kako chenchania. Central Imenti mkae karibu. Ibaga mbere maiko murungu yukio kume bunde Bwana Yesu asifiwe. Mbita makasi MC onkwene ngugethia muraiti onkwene arari ngumukethia nkimumenyithagia ngugiria mubangirite aundura bamubambure ni kintu gwita wonka ndauga ndabera ntigwita wonka nontu ankwenda ukama naye bathikirie biramba kamirite ndene barabara imbikirite million 23 na 500,000 nguge grinding maraming na road opening na ala barabara iritigichi itebui KIRIA education imbikirite 9.75 million kenda na 750,000 each akujuriri irasi bila bitiujuritwe na vocational training college training center accident nacho mono nini ire uruku ire kawampungu na ire dharu na basari na 3 million health services imbikirite 4.5 million ichu kabukinyana unturene nacho ni chia machibitali wondi mono ire mikumbune level hospital ya arume tutuna wondi ya arume so ni mwembikite in consideration agriculture livestock imbikirite 1.9 million na mono imbe chika gura mitungi kindiri chionde yankwene ya ukondere urukondere kiganendere na incubators kadhaa sia groups trade and tourism imbikirite 1 million youth and sports the muntu sport kwa youth kaire bedre tayari kuthithia tournament ya mubira this financial year imbikirite 1.9 million muntu bakugura iratu mibira na mbecha chia michezo pipes imbikirite 2.45 million ikundi bitia bionde nontu bibinge so pipe de kagurwa ikundi bibyo tugomba kugaira pipes murungu na bodalime bole aja na murungu abodalime bwe nkwana na murungu ke bodalime marika na makasi bodalime. Honorable Njoke. Asante sana mugeni antu ba Meru mbetagwa Njoke ndi MC Mwanganthia ward na ndi na gikeno muno ntukwena Arua nontu wakuthondonga miaja kithomera antu ba Mwanganthia na antu betu ba Meru project ira mbangite nontu ba Mwanganthia na ira twabangire igita ria twetire public participation antu ba Mwanganthia ki barabara ntengete 27.75 million mirongo iri na mugwanja ngiri magana mugwanja na 50 mbesheu igakandaga shainya igashoka irugura barabara irita rugura kaire igashoka shekire barabara marami na compacting arafu igashoka barabara cionde ithithirwo grinding kwau gigutenga mbeca iu kwena ara tutengete mbeca cia kuthithiria grinding mbeca iu nditengete na locations cia Mwanganthia location cionde o location ya Mwanganthia mitengerete 9.25 million so ki location cionde cia Mwanganthia utetethwa ena million kenda na ngiri magana jairi na 50 waja ke youth and sport ito bangite gwaka boda shed emone mwe ithano then across Mwanganthia ward na youth nio to chokete to ababangira manto sport ito tangete 500 million nikenda tubagura uniform tubagura mibira tucoka tubabangania no tubamechetho
wajage trade and tourism. Trade and tourism, ito tangete 3 million. Ika improve zoko shietu. Nyeda tote improve shionde. Mwanka jujonge, no juriona togeta no. Wajake health, mwanga andia every sub-location a dispensary. Okay, thank you very much. You shall be under 500 million, 500 million, 500,000. Thank you very much. Wajake health services, mwanga andia we sub-location a dispensary. You inge shonde chi dispensary. Koto fakte tembesha chagwa kira dispensary sub-location you within dispensary. Koto tengete 4 million non to wa chibitari chia mwangandia. On education to tengete 5.5 million. 5.5 ichako on distribute waka isindi classes ntomba kuido machine de dai lakini atoba mwangadia nkaba nange report yonde ndashoka mwangadia. Finally mantuaroje tutangete 3 million. Ito tangerete water project emonemo water project ekomeneidato kodome mwe kwena ere gweto kanja water project yo no twatembeshire nyinge 400,000 na iyo inge oteo yonete less than 200,000 kwa ge project ekomeneidato o imwe oteo yonete less than 200,000 chobagora pipe na requirement inge sharoje. Thank you very much na mwadhani abudharime. Mheshimiwa Muthuri yete ou kumenyithwe imburirwe ni Honorable Mawira Mitungu. After Muthuri ena nafasi yawe. Ameru mugeni beta wa Muthuri MC abo Thuguchi West na inkwenda kwira antu babo Thuguchi West indareo mbechi ikigawa wanguwe bakurira na ndeo me bakiuga batira leo na batamenyere ikigawa oni nte amami ndirare ikigawa na toina milioni 45 barabara chieto itiontho kuburu ndene Kenya ito chiekirite tubeja tukai milioni 32 na barabara iga cross location chiontho chiabo Thuguchi West. Mantuna jaroje toina group iri rarombete roje rarombete pipes mantuja intake aitu ekirite kiroje 5 million. Mantuja agriculture to kwenda gwika container imwe kithirone kithongo katheri kenda ruto na betheka bareta fertilizer tona gwika tutumba kujaira mutindwa na ito baete 3 million. Wa mwisho youth sport ito kwenda ande ikanankwi youth and kato kwenda kuga to kombo Ameru na KIGINA
MERU ikarija oneana ba MERU ngane Yabo Central. Ukinya nejite sawa. So tuije municipality honorable Kareb jo nyato kubati kuambia na ngora kini na nero au yajira my brother. Karibu. Ibwaga ikagita kaka oni marito kairi kale mutedia kebuko dongamirite municipality wand na that to adidiri our budget to medidi in a very simple way na tutagete na to consider public participation na to adidiri one K transport loan transport and energy to meet 13.9 million aki 13.9 million eje tuwata njirira chonde chi within municipality ila chinture na chetu but one kia tu didetie kia mwanya kuya ntoto didetie aja dristias witia mwanka kwanjagi tuabanga wikira kabros antobetu baije kagita kara tware athoko anto batandika arure ome pamami bara betu bombiri kuthamwa na kwethwa antora gutina thoko ko ituba create thoko yao kuma udristias witia mwanka ruguru ke barabara ko with 13.9 million ke water and irrigation ndaringire chairman bonde ba barabe na water intakes within municipality na ndadikira dina chiao na last budget turabaete 2 million but this budget to buy at 3.9 million 1.9 million yeguraira to abaete last budget key health services itura equipere maternity at Kinoru dispensary ituje datu to na dispensary ya Kinoru itura miere 3 million kudidi akenda idra kumedidi akenda yombi kuambiri kwa operational na ito akite dispensary ya Kamba Kia dispensary ni oto aminenkera 2 million kenda yombi kuidrwa operation inyayo ko ke health itura aminenkera 5 million ana tunenkanirite mbechiria nyingi tunenkanirite ke youth sports gender and social development aki mantujaja gender tutegerete ikundi biratu inabyo municipality buko na 2 million kenda yombi kwedrwa operation inyayo ko ke health ituramenenkete 5 million ana tunenkanirite mbechiria nyingi tunenkanirite ke youth button iratu ita town cluster kwa kuna 13 groups tuachia 3.6 million ana tukwenda obadhidiria choije chido achina businesses chao cha petroli tobadhidiria petrol stations within municipality itujembe chitinga lakini tumbangite uratuko source mbecheu kena ngugera yao yombe kwambiria uru iratu ita makutano cluster ne button iratu ita town cluster kiginto kingi kia tudiditie itudiditie ginto tugweta recycling plant kana itukwandiko didia recycling a small industry ya kurecycle waste materials iratu inachio niyo hivi tunaencreate almost 5 million ya kudhidia that industry plant ya kurecycle waste materials iratu inachio tinge tuajagi taxi tuna taxi chetu tuachia 900,000 kiginto kingi kia tudiditie itudiditie ginto tugweta recycling plant kana kudhidia recycling a small industry ya kurecycle waste materials iratu inachio niyo hivi tunaencreate almost 5 million ya kudhidia that industry plant ya kurecycle waste materials iratu inachio ituje municipality tuinadhilengo kintu kia bidhato ka kiabina
Tomaki Youth and Empowerment, twina thina ya mbajua ka thatu twina thina ya mental health ituratengere 1 million ira tunenkerete gikundi kimwe kenda kiumbo tutetheria na betu ku rehabilitate barabe na thina ya mental health ko this year bechi tukatumira ku rehabilitate around 10 children barabe na thina ya mental health eu toto ekeja 16.3 million kintu kiabina tweja ki education ituje basari tunenkanite 3 million tweja ki roofing ya kinoruk na renovation ya ECD classrooms ira tuminenkerete 1 million Kenya shillings leo tweja ki ingi kundi kimoke na kiumbo tutetheria na betu ku rehabilitate barabe na thina ya mental health ko this year bechi tukatumira ku rehabilitate around 10 children barabe na thina ya mental health eu toto ekeja 16.3 million kintu kiabina tweja ki education ituje basari tunenkanite 3 million tweja ki roofing ya kinoruk na renovation ya ECD classrooms ira tuminenkerete 1 million Kenya shillings leo tweja ki ingi ya mudia the last and not the least mantuja agriculture livestock municipality ya tubuga tutirima lakini kulingana na ura turakarite ndi tona iturambiririe kurima mantuja makai twathithia goat farming bere matwa nenkiraje gikundi kia ndaka twatega gikundi kia ndaka antu abeto rimira mundene mingi tukatega ka space kanini twabagurira mburi cha 500,000 twatega goat farming itudithiriti kundi bibingi bila twete 1.9 million ko in total municipality turomberi will take care ya 700,000 twaja rutererwa cibitari kana dispensary chetu twina milioni inya rutererwa water environment and natural resources itutengete a total of 7.3 million na ara tukachokera ruju rwara rwa Nthimbiri Kirimara rura rwa urire rutererwa youth sport gender and social development tutengete a total of 3.4 million rutererwa kithomo nara kwina ECD amwe na vocational training centers na basari tutengete a total of 8.6 million ira tukomba gutumira gwaka ECD kujuriria dormitory kujuriria riko na ingwetekia batu anto bantima west kana kenu igetire gakama na igakamite a total of 45 million na itogwetekia mantu yetu jagakara bwaga ibwa kana butharima Mukoronia na Mheshimiwa Muna next. Bwana asifiwe. Ameru malizo zako mbeto wa Mukronia MC on Tima East na kire public participation in Tima East itategerere mandwarons na tona thinere nyingi mono Tima East front rights wena mundu nondo within town amona njira to imbalokete 25.5 million roads Tojaki water have allocated 9 million, earth 1.8, education pamoja na bursary 8.7, totaling to 45 million. Thank you. Honorable Muna, then Honorable Mobichi. Yes, bwana asifiwe. Ibwega mono, ditora kompeta Frederick Mobichi Kirima, MCA wa Nyaki West, na chair wa Trend Tourism Cooperative and Enterprise Development. Nyaki West tuwegwita ki public participation itwagerete gutekera mantu jiraje na priority na tweja kuona mbuga pengine thine twira nene ndene Nyaki West batu barabara na niwe jukirie rayon share barabara itu na across the
location chiakwa chionde twina 22 million 420 ira tutengerete barabara chietu Chenyaki West tujakire education, technology, culture and health. Non to challenge nene mono tonto area ya Nyaki West is just like a metropolitan. Kuna tuana to twinge mono na kwethiro to gutina ira chibia kungana na tuana to keva tuna challenge nene mono kutha twi completely bena population nene mono nene mono dene classes chao. Kwa education ni yona yo nejuketia 10,750,000 na hii schools chonde irachietie na vina ya mantu ya classes kulingana na urea public participation ya kali na kinyani ngora ndategerete. Health service kuna challenge nyingi mono dene dispensary irachie Nyaki West lakini ndagereria kugeria kwethirwa kwina check and balances kenda tuthwa twina chio ki across the whole dispensaries ira twina chio na twethwa twina kanyinya gake ga kuumba kuthithia kujuriria maternity ya Runogone na kinya kwambiria Chogo maternity na becho icho mbecha health ichitumirite 4.5 million. Angera kurali na mantu jama inge mono chirajira batere kuthithwa ndene Nyaki West kwina youth sport and social development. Kwina ikundi bibinge mono bila bila rombete into mwanya bila bikomba gukiria economy ndene Nyaki West considering ward area kwina town twakarire ndeto ona itobati kwa at least twene into bya kutuma twethwa kiumba kuthia tu biashara nikenda tumba kutha tu benefit atonto town wetu iri kwa twethwa twina mantuja maingi youth and gender na kinya vijana na byo kwina nyakinya dart ibacheza dart kwina vijana vile byocheza football na nyabe ki county league kwatuika kwina aje kuthwa bena irato ndikenda bomba kuigwa bena be motivated guchethora kwagirite kimbeche chionde youth and gender kwina 5.4 milioni 5 na magana jana na 80 iratu bite ku setira that sector. Tojerutero water and natural resources nonto kwa nara kuna tudima na barabara rombete mibira tonto last time ndavaete ke the last financial year ndona kwena batu twena ngiri magana jana na 50 kiboba leo alafu mwisho get trend nayo kinyayo ndamitengera milioni 1 kwa jaujo matujira tuvanganitie ndende Nyaki West na ndinama tutitebwega na batwe tuembere kulingana na ubango jura. Thank you very much and God bless you all. Kwega mheshimiwa Mobishi ngwitite mheshimiwa Muna agokinya bando so gatutagare nande twite bure na bure tukare ni stand by twinde campaign na ndinte mithoma nontu ininkugaga gukathomwa ntitakire mirandi agriculture milioni 2 cia ku promote urimi bwa avocado kire youth and sports milioni 1 ni untu bwa michetho kire antu babethi na bure tukare stand by twinde kampamberia bure kibirichi ya milioni 4 na ngiri magana irwa barabara antu bakibirichi ya public participation ni obaere kanya kambere na milioni 9 na ngiri magana 5 mbeche chionde ira chikeja kibirichi ya milioni 40 na 5
itingeja no magana jangu aira. Haya, Mheshimiwa Kirwa nali. Ameru mugeni bwindi ora buri marito jakwa mbeta wa Makena wa Murogosho DMCA wa Kirwa nali na the chairperson wa Youth Sports Gender and Social Development. Kire public participation yere lidherwe Kirwa nali kire barabara na barabara chieto ni nzoku mono ni utheri Mheshimiwa Muthuri akuga ini Kenya inkuthugania je Kirwa nali icio cithuki buru mono rutere rura rwa nkando na cio tucitengerete milioni 19 na magana mugwanja na iu ichiri amwe na front lights cia iria cia mthoko iria itena front lights za mairisava na guntu ja mitone kiri rwangi rwa urimi na cio itu atengerete milioni 1.5 jaja imanto jara anto bere kairia public participation kenda ne otukiria urimi bwa mabokandu kire roje Kirwa nari kithina ya roje boega na ikyo ke number 2 kire mirandi iria baugirete na kiotwa kia wa milioni 11 na ngiri magana jairi iwi pukethwa kwena project ithanthatu cia roje mwege akairwa gitangi na inge ikieza wa pipes kenda ciumba kushia roje kire department ye health kire location chieto inya location yimwe ya Kithima ete sibitari itukuthugania ya Mberu ya sibitari jonto iba igauga batenganiri batena sibitari na sibitari inge ke wechio ijere ite ojori na sibitari enali nio tugeria ku me equip jonto ite equip ja maternity inge ojori ende ite equip kire youth gender and sports kire michezo iwi tubaete ngiri 500 kenda bomba kugurirwa uniform na mibira kire trend twina area nyingi kwina border partitions na ndiko una boiba ngiri milioni 1 kenda bomba kwaka tubakira border chains rwangirwa kithomo kwina tugaka ICD class kimwe and the usual 3 million embasari ireka jukia milioni 4 na magana 6 kwa ukirwa na rinya twe tutairwe total project chieto oure baugete ge public participation ikinya kethira jatumbite kwa meti jonze twina project iria tujuketie cia ngiri cia milioni 45. May God bless you all. Asanteni sana. Mheshimiwa Roire Rwarera, then majority rinda. Na Meru bumenye mwekuru uyu Mheshimiwa kwa raia nwewe enkori okurukite na kunjire kuringirwa kura dene Meru. So she is an iron ready. Yeah, karibu Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa Chair Budget. Ibwaga, onbeta wa Mheshimiwa Felix Kivinji Mwirigi Ntuo, kuma Ruiru Rwarera, na ini chairman yo barabara, nokugwa barabara ni mwe, ira yonete mbechi nyingi buru, kanega iri mbechi nyingi kapisa, dene Meru. Ruiru Rwarera, itumbete ku banenkera milioni 24, na ngiri 700 cia barabara 24,700,000. Watakire education Ruiru Rwarera itumbite kubanenkera
milioni 7 na ngiri 500 icio igeta kiri irati bia ECDE na basari mantu ne jaruji itumbite kunenkana ya Ruiru rera milioni 8 na ngiri 800 weta mantu ne ja sibitari Ruiru rera turaturaga na dispensary imwaki na health center imwe itumbite kuongera dispensary ingi igiri na twachia milioni 3 mantu ne ja youth itumbite kubanenkera milioni 1 so mbechi uchionde ikeja milioni 45 iria Ruiru rera bakona chumeni na mheshimiwa wao Felix Kithinji Mwirigi Ontuo iria bakamerete abaikiria ngai othere abutharime. Thank you. Ibwega Ameru na Ntoba Kisima mugeni maleta jakwa Patrick Mutuma MCO Kisima na mutongedi wa baraba inge ndene county assembly Ameru ambuge ndene Ameru manto ijaire oiteogonke on 15 million ochoke the contractor ko ugo ne becha antoba ku on 15 million kore gonka ungane beka mushara gaku uikele anto mirandi ya 45 million ko ni ndogerete gonka ambikele anto mirandi ya 45 million na ngoge account assembly ikoga mbecha chia Meru rikari na GPP yeto ya Kisima Ward no to agaire mbecha chia tojo kendene roads and transport, that is barabara mekaire 26 million get 26 million you ngaka barabara 12 ne moi calvert grading adamoraming of exelewa akandame tukwa Kerai road nchoke mbekele mataja thato eune 26 million iko dira boteke education mekaire 5.4 million na class kimoge ngaka cha Morangine primary school tuchoke na leto itakeo service ne onda mekaira 8.4 million ke 8.4 million you go to ga mbere waka hospitali ya Mutaraka dispensary na kingira mbomba kuga yi maternity ngalindare na tonali kuraja kuruba tegete kuraja tubakire maternity bitake water and environment mekaira 4 million choke mbete ke youth and sport area non teto golete uniform lule ale nyumau tumetenge tengidima kana jaire nchoke ndirege trend and tourism the completion of Kisima market now 1 million atoto ekeja 45 million ilambikirete antoba Kisima iboega. Honorable Martin Mbore na nyomo itakaliko netika no timau karibu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Martin na nyaka liko ambeta imbeteka weto itimau na ana kwa bangavana kungwa ndene na igi okue jaja jo madhabu jetu ja 45 million so KLD services to ikirite kanambe kirite 1.5 chia kuthithia equipment chia gwikira laboratory totaki education dekira 7.5 million kana milioni 7 na ngiri 500 chia kuthithia irasi bieto amwe na ambassador tuete ke agriculture dekira 2.5 neone ekurikiria nyomoera chia kuretro fertilizer kwi fertilizer stores tuite ke roads barabara chietu ndekira milioni 27 tuthithie kuma Mearage Mwanka Kongoni Mwanka Rugirando tuite ke water twaeja na ruji rwa milioni 3 na ngiri 500 youth nabo twabatengera milioni 1 kenda tumba michetho yetu nau na trend twabatengera milioni 1 na ge intobi bionthe mbwire ke trend utekyo twae ingavana twae 0 lakini tumbite kuona milioni 2 ke youth utekyo turekeri no turaeja wa 15 milioni tumbite kuona milioni 1 ke barabara chietu turaeja wa milioni 5 lakini thai tuonete milioni 27. Thank you budhari mwe sana. Tigania West tuambirie na majority whip change ya kamugendere kau na bangi betho bara kwita fadhali
thaa ichiitire muno na ibwije kwina jange. Thank you, Chair. Unibeta wa Jim Muchui, MC wa Dhona. Na kiri mantuni ya barabara. County Assembly ya Meru, ukolokira komiti ya budgeti raere wondi ya Dhona 29,300,000. Kiri mwaka yu ture ile merete kwa MTF. Adhwana era milioni nyanya ila tuterete chuma kwa MTF, lakini mwaka yu ina 29,300,000, so to increase ya around 21 million. Na kimbe chicha barabara together tuki maram barabara mugwanja twekere karabatinya na tongiri na tupeni barabara ingi ithanthatu. Kiri mantuna ya rui kiri this financial year kirui ila tweterete chia to ai milioni ile, lakini thaitu na milioni kenda na ngiri mana yana ila to kwa wani County Assembly Meru. Then kiri mantu ya trade turali na zero ki ila turai mwaka yu, so tuena milioni imwe. Then kiri education tuena milioni 3. Kiri youth and sports turai zero mwaka yu athirire, so yoyo kuthira actually mwaka yu tuena ngiri mana 5 tuena milioni imwe, sorry, ke youth and sports cha wakabonda shendia moro wana kura youth mithira na tournaments. Then kiri other services kiri mwaka yu turai zero yoyo kuthira, so mwaka yu tuena 1.3 million adhone na dispensary nya, so turetha tuikira laboratory ke dispensary yele. Then mwaka yu ngetwekira laboratory ingi, sorry, tu ya lab ke dispensary yele. Then mwaka yu ngetwekira ingi yele. Thank you so much. Vile akithi want Bwaga Bwana Yesu asifiwe. Mugethi Ameru bombe na aba tutegerete bari kenda kuarua retu rakenda turitangu ya tuture assembly nene ongwira toturiro turita kugambecha cha Meru na wakisha tu represented antu betu. So ndene akithi ke barabara intengete milioni 21 na ngiri mana mwanja. Ke chivitare chetu intengete milioni 6 na ngiri mana ya 8. Keri irasbia isindi kana education waka irasbia isindi waka vocational training workshops na basari chonde basari cha milioni 3 chonde ikia milioni 11 na ngiri mana ya 5. Kere department ya roye ndena milioni 3 ke department ya roye, ke department ya youth gender na social development manto ya youth bangeta kura youth ira to uniform medira cha milioni 1 na koro na bo empower ikundi bye koro na bo na milioni 1, so they anakuwa ke milioni 45. Milioni 45 icho to inachio kuma ke milioni 10 tuturakura to inachio. Thank you. Mheshimiwa Muguna Bewant anayejitio huu Mheshimiwa Jimu akurirwa kuga toto ya kwawe kinyayo ni 45 million. Beo hapo karibu yuko hajafika. Tuite Mheshimiwa Dhaiba Mkomo Wand, huyo ni senior member wa tamu idhato chia devolution. Wega chairman, Bwana Yesu asifiwe. Marito bita wa John Kidinje Dhaiba na ni MC wa Mkomo Wand na ni chairman wa Public Accounts and Investment Committee. Bwana chairman kinyekethero tugire mantu ya torikia kubuithia budget. Sisi betu kana ministers betu bothe ba county after every 3 months babueta ko ya report progress implementation ya manto ya noro report tutakuwa na next year. Hiyo department yake itapata pesa kwa sababu oversight tuliambiwa tufanye na tunajifanya kabisa. Kwa hiyo watu wankomo public participation yao bubu wakaira mgia chao cha Komogond barabara tuchiete milioni 20 tuterwa kithomo ECD na VTC kana Vocational Training Center na Basari wachia 10 million
Utero lands physical planning non tutu kwenda kubwithia survey e barabara chetu ikirimo next year lazima chothi bwithio survey achoto cia 600,000. Youth and sports na baba ewa 1 million. Rutero rwa ugima bwa mwiri toba 4,800,000. Rutero wa agriculture kwena cooling plant ikabwithio nkomo yotomea 1 million. Alafu antu ya roe aruo toyorwa 7,100,000 total 45 million. Bwega sana. Honorable Ken Kianja Ewant. Bwana asifiwe. Bitawa Ken Naibae, MCO Kenjai Ward, and also the Chairman, Sectoral Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries. Na nikenda Mumeru aomba kuona ndawa chibitari, rege na sinema ya ng'ombe kando. Na nikenda tuomba kuandika officers ba agriculture, sinema ya ng'ombe kando. Na nikenda tuomba kuandika mandagitari, sinema ya ng'ombe kando. Antu bakionjai bararia na barauwa ke public participation ibakwenda barabara chio penwa ibwithirwa dosing, grading, maraming na culvert, a total of 19,400 nara 19,400,000 19,400,000 na emwe barabara ira chiethera chechumbura kana place ira chiethera chechumbura Kenja inara ruirulia na sana 4.5 million wekira kabro Kenja market na culvert na nikenda chibitari chietu ikarabwega kana health centers che Kenja 4.8 million. Rutererwa education kana kithomo twina 6,800,000 nikenda tumba waka polytechnics chietu na kinya ECD. Rutererwa youth, sports, gender and social development nikenda anabetu baraba Kenja bena skills chia technical kuma ke vocational training centers and about batengera 1.5 million nikenda baumba kwa ya passport kiri mutaratara yura president na yoyo guchuira anababa ethingwe the chaome kiri bantu yaruwe twethera twina a total of 8,800,000. Kirimantu ya cooperative and tourism twethera twina a total of 1.5 million. Nikenda tumba wakira antu betu ba boda baraba bwithakia mantu ya garage Kenja market shed 500,000 na nikenda tubwithia maraming ya livestock market ya Kenja na milioni emwe. Land physical planning and urban development kenda tubwithia mantu ya beaconing, surveying, geospatial planning and mapping of Kenja Mumoi Uro tobatengera 1 million nikenda kinya tubwithia surveying and beaconing of roads na rakutena barabara nterechia Rei na Mumoi. Asanteni sana. A total of 45 billion Kiriantuba Kenja ward. 45 million Kiriantuba Kenja ward. Tuweje na ndeti gani ya East tuambiriwe ni Mheshimiwa Murangiri ule kwa Mheshimiwa James in that order kiguchwa tufuatana hivyo. Thank you Chairman. Amari yetu Murangiri Aurelio MCO Mudara na Chairman of Implementation Committee na kambu eruare
kai kana turaikirie mwekuru arari maternity na kana nontu kakuya no mwanka karerwe na kana keto kaita itemized budget chama no paka kuwa no mwanka twaili implementation na unindo wa miako mitekwa tukahakikisha implementation ni kuthiatwa kiwa mantu wa muthara bambira ni nontu nti wonke nduambaire Kemeru keugire mwana amami ati ukairwa mpumpu bara betere wonka ndibu ibamamire nyonto ikanua endi thaia bakutheta bakiwa ibirairwo bate kumenya muthara uni ndirona 15 million lakini ruari 15 million ndamea kiri location inya uti location iraumba kuona milioni 5 ira nyingi irona milioni 3 na 4 lakini ruari ndo amia ki location ira chionde cho inya uti location ikona maendeleo ya nde milioni 11 pa location iune akuira turona ndene muthara icho ikonekana ki location imwe twambiriretia barabara tukona barabara cha milioni 25 ngirima mwanja ya 50 na imwe achio nire kia thaita kia mwethe kwina ire maburwa wita kuma giremu wita maburwa marone thuria icho cha barabara na ingi rui mantone ya rui twina milioni 12 na ngiri 500 tukaenja inya ithima bieli ntuire kwengana na ithima twawa kithima no kimwe utikithima tuona nduno ntubwa kana kaka achiariro kawitwa itemized budget utharo kona ithima bieli na mbecha chia pipes na mantu yangi arake ethira reo milioni 12 ngiri 500 irasi bia ECD irasi binana bira turaka utibinge tukaongela ibyo tukaulele no ntumbira twairira ringi twai milioni tao ira milioni 5 icheremero ko irasi dai twachiongela milioni 5 tuthiri irasi binana birabi wakwa cross muthara na antu ibo bamenya ibo bimenya ruterene rwa education still tuina basari tukaya na basari ya milioni 5 ndene muthara ward kenda at least antu betu bonga ongelwa kuma milioni 3 ira batwire kwawa tuona kithira twakulukania antu ruterene rwa health tuina milioni 2 ira iketa ke offense kandebene dispensary youth and sports tuina ngirima na tandatu ya 50 alafu keikundi biekuru bakawa milioni 1 na ngirima na ile in terms of tents na into bingi biraba kawa na bwa muicho tukabwithia renovation kana tukabwithiria nyumbere tierwe itare munya yare youth aramwari ya stadium to itomiete milioni 1 na ngirima 8 kende bwithirwa ichokanira na youth beto baumbo metumira kayo yare youth center in total twina 45 million cha muthara ward utiwa there mwathani santi antu ba MERU abakarama baraba tuthikirite bwinthe bwana Yesu asifiwe ya marieto James Mugambi mungathia ngeta through project chetu cha karama chia 45 million twanjiririe na education ballocated million inyanya manto ya youth na sports ballocated 900,000 ku level chieni bithatu every location keni kimwe mwaka muthiru ndakireta milioni 1 turira vijana vetu iratu uniform mithira na kinyoba support na bikibiki kira agriculture antu betu bakuria thina kuma karama ku ya MERU kuira fertilizer kana weta maua imba located milioni 1 ya waka storage temporary iraba ya karo fertilizer bakeira ndene turina tourism imbekirite mbia cha kuripia karama market kabrozi mwichumete light chite ichi ya Kubangira imbekirite 5 million ndene health services ito kwenda ku fence the dispensary ithatu irato wakite that is Luthie Mbaranga na Mula ite fenced na at a cost of 9 million then manto ya barabara karama kana thina manto ya barabara
ito allocated million 24 na ngirima na yaili au kuna land light kuna caravats na kuna bridge na foot bridge na kuna nyamora main dosing na grading tuina ndene roi ito allocated million kenda na ngirima na 5 million tukadhiriria mbao ya mutiotekirira kewikira solar panel na pump na kinyalingure na ingi na ingi tuwikire connection channels kenda antu betu bamba kundistribute roi. So karama ina total of 45 million. Thank you. Bwa sana Chairman, Meru muweni, Ameru muweni, dieto metawa Stephen Niga kulenche bere, ni MCA wa Kigucho Wondi. Kire public participation yetu etire niona mbere, barabara ninkuona into ambere kwa barabara milioni 25, na tuina fulani light sio kinyainya milioni 25, amwena fulani light inya. Tuni rutererwa roads, transport and energy. Tuye rutererwa youth, sports, and social development. Ni mbitite wakira antubaki guchwa tu boda cents. Kwine mwe igakwa Keolo, nerengi igakwa Kaliene, ara akwe na primary school na secondary school. Kwina boda baba ingi batinda ari ueneu na shendi ya batethi itare ari uwa. Rutererwa agriculture, livestock, fisheries and development. Tukan distribute kintu kiwitwa ash avocados na grafted macadamia for farmers. Tuije rutererwa women in group. Kiani kiangon women in group to aba chickens. They are chicken rearers. We want them to rear chickens. To aba asia girima ganatano. Na tuchoke tunenkere women in group wetu mukiri nkilori women in group tubae mburi chieria cia girima ganatano. Toto ni 3 million. Tuchoke tuite rutererwa water. Rutererwa roji ni tuikirite tuina pipes cia Kabui water project, pipes cia Kiguchwa, agribusiness ya macadamia na giunku water project na ingi ithietirite au tuina milioni 5 na magana ya 8 cia roji. Rutererwa erothi itukwenda wikuipu Kiguchwa dispensary na Bishimukuru dispensary by milioni 4. Mwisho kabisa tuite education ituwaka irasi bielebi ya ECD na amwe na mbasari yu ni milioni 5 na magana yana ngiri magana yana mbesa cionthe ira twairite antu bakiucwa ni milioni 45 na inkwenda barikania mbesa cia mwaka yu bando itaruta ngui na cio itweteterete. Asanteni sana. Honorable Kimathi Ngatha Aukinya, Mheshimiwa Kaimbo, karibu. Tukumeni Yesu Kristo. Mbeto Amiret Julius Kaimbo represented the Mekindori ward. Mbuga ibwega na nkethie anto Mekindori baire kwina ishira tugeretia kwariria muno ya Mekindori town special plan baire nteme ya interrupt planning ya thirikari ya kubangira bara Mekindori ya kura town kwibambura manto ya drainage, manto ya cabro paving, manto ya barabara cia nyuma baire that one is under planning na iba kumenya already twithite kwa municipality very soon ko uyo ya take rike budget yende ne ono already the government is on it. Ko kire manto ya education Mekindori want importantly bilan kwenda kwa njira nabyo ne waka
an ECD center na ndinama Meru County boka ya benchmark an ECD center. The ECD class. I'm building an ECD center. Ira yeta Montessori system boka ya kumeona boya na mekindori. Mbekirete 9.75 million kire education. Kire loans de na mbecha chia around 27,600,000. Na most importantly barabara ira imwechi yetu cha maiga muno, especially njere ya thona na kaiga ira itomba ni kubwithirwa grading ko this time round kubwithi opening kenda barabara chomba ndo tumireka. Alafu kwena ukea kwa ile Mikindori ward ni the lower part of Meru County kondro chiondira chuma ibarine na Nyambene Hills chiena Mikindori ward ko kwithia kwena metaro mingi muno watu ka tena ukila ndina karabati nyingi sana ira kubwithia chia around 4 million. Then kwena floodlights kanata kwetu kutestima muno kwenkoria wekira floodlights chia solar kenda at least antobeto bedela be werune tukiendelea chia around 4.31 million. Then kire department ya tourism na trade mbekireta 1 million. Health kwina dispensary ya Rujoran kwenda kwanjiriria na Mikindori level 4 hospital nethirite nyumba ya daktari na iturere independent recently kunke dhankithira kinyumba ya daktari. Kire health mbekirete 4.6 million. Kire water environment kwina mbecha mbekirete around 2.7 million na imwene kubithia sanitation tanks marega irrigation scheme. Then kire agriculture prachirie fertilizer nonto bakwithia tutena room njega ya weka kwenda waka room weka fertilizer na 2 million. Kire department ya youth itware na tournament this time ndendo bora boots nonto batena irato mechetho nithere na thina na mbekirete around 1 million nonto wambeje yuchia kubithia kubora irato na mechetho na into bingi ba mechetho ya mibira na chionde chiakwa ile ya 45 million nkiuga baraba mbira mbita ngonke. That is the reason why I delayed circling. Ndarere weta wonka nonto abiu ibwega Mikindori. Ibwega mheshimiwa tuitanande Igembe South Central, tuanze na Central. Sawa. Central. Na ile haraka haraka tuchiumie ni please members. Tuina session yenge more interesting. Okay, asante sana chairman. Antobaka Angeta na Ameru bonde mueni. Marito yako mbita Stephen Bijewe, MC Okangeta. Ki public participation irato abwithirie Antobaka Angeta ni bombere kuwa milioni 20 na ngiri 800 chikiro ki barabara na muno tuketho tuyoka andracha ithano kimiere na mite Rwanda yundi imwero lilaba na dhinito na muno ndaracha ya laikumkum. Ki department wa barabara twayanetie mbia na sublocation so ithanthatu iketho ikiona mbecha chia nene. Ki mantu ya rui tuketho tukinja mbwa ithatu na water intake ithanthatu icio tuketho tukia ya mbecha na kirui tuketho tukinenga naira milioni 13. Ki department ya health kana masibitari tuete milioni 7 muno nikenda tukomba kwitho tukithirira cia KMTC Kangeta na twitho tukikwipu thiete Kangeta. Ki education tuketho tukia na basare milioni 3. Ki manto youth tuketho itubaete mbecha milioni 800 na ki department ya trade imanto thoko itubaete mbecha ngiri 800 nikenda tukomba kwitho tukiripea kabro cia Kangeta na muno tuketho tukibwitha cia thoko Nkinyanga na livestock market Kangeta tuina thirenga iboya. Toto mbia cia Kangeta ndo Kangeta iba ikuthirite mbeca milioni 45 45 million. Thank you. Asante sana kile antoba Ameru, antoba kila ngondu. Bwana Yesu asifiwe.
Oimbeto wa Morris Tarangwe kuma Kirangondo want na ki kamite budget beto ande munini wa chairman era bato akarite na bonde kena tumba kugwithia this budget antoba Kirangondo ruterenwa barabara ni bai million 14 rutererwa ogima ba mwere kana eroth kwena 7 million nekena tumba kuthiria maternity sieto yele ya machungulu na ya kathelwa rutererwa roi 13.5 million kena tumba kwithwa twina matangi na tumba kuthura mbwa wingi at least yele ndene ya Kirangondo rutererwa trend twekirite 1.5 million kena yumbo complete one market which is ere ya Kirangondo want rutererwa kithomo bekirite mbesa milioni 7 na rutererwa youth sport and gender 2 million besi usio nde antoba Kirangondo bakona mwaka yura twetite ni milioni 45 asanteni sana Gia oh sorry. Okay, let's have okay. Ibo mheshimiwa karibu, mheshimiwa Kirinya. Mheshimiwa Kirinya areana ntoboga kirisha the deputy speaker kenda kinyawe antoba kwa weba igwa ba kirishitwe. Tibo ego? Okay. Asante chairman. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Kambo kethe buinde na yukie ninke vicha deputy speaker wa county assembly Meru mheshimiwa Ali Mwanda Murungi ambera mbokethie sana bokyo kinkethi yawe tukwaria noe few minutes angore bukona ngituratura noe nko consulta noe hapa na pale na ambira kinyankethie akaribawe ba njia ward na mbwire buinde na ntangazire Ameru that na kurikava boya na very soon to join twinde. Bwana Yesu asifiwe. So eneo presentation ya bora mwendali through the public participation ire karikite yani yo maendeleo yara you know ke public participation antubanji aba ichumerie na baumba kuendekethia na ke department ya barabara kuna na bangere through locations wetu antube iga location muringene location na njia location na each on the barabara na chiete a total of 24 million. Then I get K department ya energy kuna shopping centers ira kwenda wekira lighting kuna antube iga location muringene location njia location kinyachio lighting amea a total of 400,000. Then department ya kithomo education science culture and arts bursaries na pia kuwaka village polytechnics moyo wetu muutine polytechnic total yonde bursary na waka this polytechnic ne allocated a total of 8 million. Then kuna department ya water irrigation and climate change nitengeri 4.8 million. Then kuna department of health neo kinyayo kuthiria dhamare maternity wing na construction of Kai dispensary 3 million. Na finally department ya youth affairs social development and sports vijana banjia mheshimiwa Ali Mwenda natengete a total of 3 million nontoboango ichia woodwork and carpentry clothing and textile workshop metalworks ingoichi onde ki vijana na batengerete a total of 3 million. Gaina budharime sana na tuike family ya mheshimiwa Ali marombene. Thank you very much chair. And those back up again based ward mweni again based ward kiengo bowere milioni 45 njira kenda sielo na hapa itabitandatu bialo na hapa karabatinya sielo na hapa ke education ira sibita to bibiero
bikuru bithirwe biele polytechnic mamate andue na chirobi thatu health mantu hospitali kuthiri thatu kwambiria njaro keborione na coronavirus endambiro. Thank you. Barabara you can ntengete 25,300,000 nasio manto ya education ntengete milioni kenda na ngiri mana mwanja inclusive kanamo na basari ya milioni ithatu. Sibitari nasio ntengete 6 million yunda wa kuthiria ithatu na kwambiria njaro keborione na kubwithia ndambiro. Agriculture container yelesa 45 feet emwe kiengo kwa DC na ngi ndambiro nonto bakoya na mbeo na fertilizer. Manto aruji ikundi mwanja bika benefit manto mwanya na milioni ithatu. Etereni milioni 45 antu begen based to want kumage gaba muri. Asante sana. Mheshimiwa Kabira. Then South tuanze na Duncan Kangwana. Antu badhiru na bamiru Bwana Yesu asifiwe. Marieto mbito wa Julius Kabira MC adhiru royene. Kiri mantu ira antu badhiru bawire ya tugera tware na kodro ni maoni yo ibawire barabara cia adhiru yewe ngirie milioni 18 na ngiriana. Muno tukadura barabara 23 na ira nyingi tuyikaira karabati na tukadura barabara ira ya kuma MERU National Park Gate yukumite kiruyu na twikire karabati na twekira inya karabatira yeka materere tite nantu dai mantu ya youth itwatengete mbesa milioni 2 na ngiri 50 kisio tuka pwithikia ni kia materine primary school na Murera primary school na mantu yange maingi kuri kundi bire tuka idibio curu ontukira kiwitwa stage ajua men's group tuame kithikio curu na mantune ya education tuaka cioro cukuru cukuru mwanja na tuaka cukuru ithano irasi bia ECDE mantune ya nambasari tukaena mantune ya Erot tuaka cibitari njeru iwitwa Thitha dispensary na mantune ya education tukethira tutengete mbesa milioni 11 na ngiri mana ya 850 mantune yero tuaka cibitari witwa Thitha dispensary tuake witwa Kanathu dispensary na maternity ya baibario na itutengete mbesa milioni 7 mantune ya Rui twa kudurambwa wimwe akuune secondary school na tukaya na kidikundi bibingi matangi twatumira milioni 5 na ngiriana mantune ya agriculture tukaripea greenhouse ya polytechnic na mantune ya trade tuka saku imwe twa support saku na mbeza na waka shindi niyo kwenda gwira antu betu bathiru au nio twayire mbea cietu milioni 45 na ngendo bamenyethia kimbe cirira tengice mwaka yo milioni 15 itweterete ngabane yacio no ntu mwanka thai utire thiringira kinya thiru itweterete MTF na project ire ingi ciekiri cia milioni 15 kwa hivyo kwenda bakishira ruare utire thiringi ya kinya ya mbesa cia mwaka yo Mungu abudharime sana. Mheshimiwa Maua. Then Kanuni Kiegoi Antobochut na Ondeu. Thank you sana Chair. Ameru Mwen. Mbere ndenda kuyukia kanya ka njira nkwe kabisa. Mbere antoba mawa iboya mno nontoba itureke public participation. Iba agure maoni ya mengi mno kuringana na mathina jara bena ya kwenda mirandi ya over 100 million lakini tuko rio factor itumbeta kuona 45 million ira siumbeta kon distributor kiko na sionde sianto mawa
na tu expectate kuona ingi ora tuita na nkibera yara bakaigo ya tea ya moya ke mbesa ira twabangite last year kana this financial year although yatirombika kuringana na baraba tongoreti kana baraba watilite mantu jau so rutererwa barabara iguru yumbete wikembesa nyingi muno yugite 20,600,000 na kiruterwa barabara itumbete kuthatu na floodlight 11 irasio mbete kondistributwa kikona cionthe cia mawa ward rankwa kona cionthe ikuringana na sublocation ya tu na citandatu ruterwa education itumbete ku factor 7,350,000 ira tukethatu waka irasi bia isindi na no mbasarire na kuuci ira tumbete kuona ruterwa water and environment itukethra tuki njambo ile tuketha twina water pipes ira ika distributwa ke ikundi bia ndoi bira bithirite bina demand nene na tuketha twina matangi 10 na kurutero department yerui twina 11,750,000 kirutererwa trade tourism and cooperatives tumbito factor antuba bonda shen bonda operators arato batengrete milioni ile kenda tumbo bakira bonda shen imwe kethera regitura kalimantir na ki last financial year to affected mawa town ile na imwe karama ira tukomba kuviatira kenda siakwa utero youth tukethera tukiura interview youth mibira uniforms na nyake anto volleyball team cha volleyball ni ikwa considered na twina 800 million na rutererwa kwa power ikundi itutengete 1.5 million kenda siomba kuleta sind capital ki kundi mwanya youth ringi tubolele rutererwa recording studio ira yembete kuthira ye mawa ni tubatengerete 1 million ni tu expectate rutererwa executive rutenga mbesingi nyingi kuringana na ora ba promise ite wana youth ba mawa kirutererwa yothi ito tengete 1.5 million kenda yumba ku fence kadhima dispensary no tukithe tu dispensary ito atengete ki last financial year ningwitikia tutafuatia mpaka itengenezwe so antu ba mawa itonete 45 million ira tumbite kuria nyume kurea wonka 15 million so kaba kurea wonka kona 45 ki wonka wana 15 thank you kanuni. Asante sana mbere ngethi antu ba kanuni antu bombe tikiria mbumba kwethera ndi batongoretie na Ameru bonthe bua hiyo maoni ya antu ba kanuni tukwira twasemaniria abo tariki 18 kwentu kwa Jumatatu ke barabara na kila antu ba kanuni kabera besire kererwa cia barabara no sucie na karabati barabara ne there na inyamata yara tweka era tauni na inyandara cia cietu itwalukire besira cia lukithiri ke mirandi era bagwirite milioni 32 na ngiri mana ya nana bebte na manto barabara inyanara ke munyamora MTF kanuni no tware mbere itwekirete milioni inge no twero nkumenya mbiyu ikeja barabara cietu kana arimi betu bamira na barabara kuri mampempe na ndoroko bakona barabara imbia cia wita tukia wita kiruwe kana wota itwekirete 1.450 kana milioni imwe na ngiri mana ya na bebte na kuo kwina mirandi era twekirete au namba 3 ikire rothi ni itwekirete 5.5 kana milioni 5 na ngiri mana 5 na muno twolelete dispensary ya Kianda ira yakirwo imunya na inya itene rĩrĩa yakire itwetombere kuthiria ndunde na hope tha iye kathiria tukiawita kire education tutengete milioni 3 cia basari tukiawita ki youth na ntubaba mawathe twina 2.2 na mbeca icio nthoke ya kuringanira mukario kanuni ikakinya milioni 45 na ikio wona ndagwire nte kwenda wonka kabange kama
kenda mbetandro yoyori iboya urungu atharime antu bakanuni na antu ba Meru na Kenya yonthe iboya. Mheshimiwa Timothy Kioi antu bosio. Chairman. Antoba Kiegoi antobo chuna Ameru bwinde waraburi Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Mutweri Timothy kanaka bako MC wa Kiegoi antobo chu na nkera antobe toba Kiegoi nonto kuma 2022 utebya kinya Kiegoi antobo chu isipokuwa mbasari sia milioni 3. So ke last 2 financial years tukia kuruta ire ya mbere ye yani milioni 10 gavana na tukia kuruta milioni 3 na atiere na milioni 7 na ke milioni 15 irasia financial year hii kuthai iteritete ngwe siontheika a total of 22 million. Na wondie kwa ni moja ira kamiti ya Senate ya devolution ya rikuliungira ainte kumenya 22 million iyi kethira gavana keterete kamiti ya Senate ya kenda umba wike Kiegoi antobochu tukamenya bandai tobiakwa bila biye kuthai kana bila tombire wikira vya budget ya 2023-2024 rutere rwa education itwikirite a total of 17.5 million ituwire tutirio tala ngeta wondine kwira antu bakwa ningwa na arambia ijieta tena kwina rutere rwa health services twina 3 million rutere rwa water environment and natural resources twina 3.8 million agriculture livestock and fisheries ikwarine kundi kimo kietirie as avocado seedlings na kio itubaete nkirima na 3 twina trade tourism investment and cooperatives twina a total of 2.7 but 4.2 million tuye ke rutere ro barabara ti barabara inyemwe bwido wakwa gavana ina milioni 9 na milioni 3 cia barabara na irambikirite thai milioni 15 na ngirima na 9 kana 15.9 iraiba ikubwithia barabara cia wakwa cionthe totweke ya 31 million irankumundai cieta wondine tuye rutere rwa youth sports gender and social development twina mbia irambikirite for now imbikirite milioni 3 na ngirima na 3.3 na ikwari na milioni 1 inyayo etakinyila antu bakwa kana youth ba wakwa cionthe ika 4.4 million 4.3 I mean na Kiegoi antobochio round yeje mpia ira to expect kuma ki governor nonto kubwithia budget na manto ya yonde to bwithia lakini urawi na mpia cia kwaya kubwithia manto ya governor imbeterete 45 million cia budget ya mwaka juu na hiyo. Thank you. Jospat, Mheshimiwa Jospat, then Mucheke Cyrus. Tuharakishe. Honorable Jospat Bario Adhirugaiti. Haraka tukienda. Thank you, Mr. Chairman wa budget. Kiri antuba dhiru kana kariba dhiru na antuba Meru yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pere kabisa mbone bubwega no antuba dhiru mpango weje na
Orenge Education itumbite kufakta 7,350,000 iyo tuketa twakarira CICD bite teto sietu ibangwa na tubanga siagira ni tubangiri milioni 45 ni mbangite barabara niyo kironda kya ngoje barabara ko metaro roje ni ngonya wakanto na wetira nimpete barabara milioni 33,500 amona ita ike ya milioni 33,500 Kirterwa Trent Toshim bagena mia ntore ne mwambi chairman kanuni edi eto atontone ibagenda kuwerwa nontu batenkirete kiras amona ambassador ikatoto tu 5 million alafu manto ya education no ya eroth kwena maternity anto badhiro muntu agenda kutharimwo na ngayata kanuni ward kana maua ende ke dispensary kiraone tubangite tureke maternity eu nikenda anto beto bauruke bobwega na kuona twana njira yagirite na tutengete 2.5 alafu manto ya roje tubangite manto ya tank na pipes milioni yiri sionde sia todo tu 45 million dene ya dhiruga iti ngayobo dharime sana. Mheshimiwa tafadhali chokera barabara okay barabara na gitaa barabara na itaa ni milioni 35,500. Thank you chairman. Okay, thank you Mheshimiwa Macheke na members ukaringaringithia mic ni kuthukia mitambo Ivoega chairman antuba MERU na akasio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Antuba akachurira bakarirende ibalitire maoni ya na iyo yanku represent ruare dene MERU department ya education itumiete milioni 5 kiras kia riaki 1.25 na basari milioni 3 no complete kana kwaka kiras kudiria kiras kia ugoti 750,000. The services near 2.4 million. Kwena water and environment and natural resources 12 million. Tukadithia tukenja roji muno mulantine ne water project inde ne yatira ya Nduguto location. Agriculture, livestock and fisheries development ituvaete milioni 709. Trade nioto aba milioni 6 nontu bwa kwiria edurire ogoti na kuyuria kaburo ara ciatirirwe itarakira itu cia the market. Manto ya barabara itu ni baya itu baete milioni 11,700 na cio barabara era tukubwirira nyingi ni ngutu ndagone ndambiro rigi murambe ne road kirindene gataye Kameruni ya Mujo Kiramba road na inge nyingi na tuaka kinya vita fulan lights sia geka 45. Asante sana. Asante. Tuitekiri Mheshimiwa Patrick Mwirigi.
Mheshimiwa Joseph Maore Nkunja, in that order, Frederick Burugu. Please na tuga etotos yake members. Tega enida ole chikarire. Okay, antuba ntunene na meru yonde mweni. Antuba ntunene iba karire ndi babwithia public participation na barona barabara na energy nisio sina dhina na rantunene ward na situmbere osia 28 million kinyamantu ya kabro silare na mata siwo na manto health itu amwire kana ndbalare baba bantunene ward iba amwire boke dieta ki nontu last year itrokete want ya female nontu want ya male rio kuindi iba amwire boke dieta milioni 5 na manto youth gender and social development itu amwire tubae milioni ile nikienda bomba kubithia youth tournament tura iratu uniform na mantoanet na mibira na kinya ikundi byange kuru bie wa mbesi imwe mantoa education itu amwire kwa ya na milioni 1,490 imwe ile sia tunene vocation training center kenda yumba woka kitchen workshop na gate na ECD classes ila tuanjirisia St. Simon and Jude na kinda primary mantu ya Roy tunenkanilite milioni ile na ngiri manatano ya 10 kenda yomba kura water storage tanks 10,000 liters water tanks sia all water points basis on the ika 45 million isio detrete antubantunene murungu adalime tunene na meru yonde. Mheshimiwa Maore. Then Mheshimiwa Burugu next. Asante chairman. Bantu betwe na bamiri yonde mweni. Turu karandi na bantu betwe ni bamwire rutererwa kithomo no tutumba kwandika arimu tusoka turi wa kairasi twake irasi bina na kimwe kyakwe nture mpeketon na ragutakwa kutethora kwina sukuru kumandira ombwa ko rutererwa kithomo twina milioni 7.8 rutererwa sibitari twina milioni 4 na twina milioni 2 kwa ajili ya dispensary ya kiro mwari muru matuntu na milioni 2 kwa laboratory ya Thera Health Center. Rutererwa Rui twina milioni 11 twina mbao 2 na mbesa cia kura matangi. Rutererwa youth na sports twina milioni 4 na ngiri manele na ke milioni ngiri na manele twina itwaka nya obisi PWD na itukuthithia kiani kia karichu na kinya ikundi byange kuru na youth itu ba empower na kinyana ndakasi yetu na sisi tu kuyendi driving na ngiri manatano rutererwa agriculture twina ngiri manatano ruto kaura tu machine tu to akubigithia tusui kenda tumbotethia ntu betu njira ndene ntu betu barabara ni thukipio twina milioni 17 na ngiri manatano na twina ginya ndarasa wau ngika footbridge kange kai nture komwa ana bari ya thina muno baita sukuru na twaringanira toto yothe itugwithura twina milioni 45 boya antu betwe keo bwira barabara wingi. Asante Mheshimiwa Frederick, then Mheshimiwa Mwadhi and Turandira. Okay, we chairman antu ambui na MERU yonde Bwana Yesu asifiwe. Marito mbeto wa Burugu Frederick MCA antu ambui
na kampu yetu kukurike kwithirwa twina public participation antu ambo ibombere kwithirwa bakitarani barabara ria bakwenda igwithua ni barabara cia 23,550 including barabara ikuma kwa Kangwana Laireri Lare Town wetira St. Mark Mwanka Komwathia na opening barabara nyingi cionthira mingi citithirite kwithira ikibwithika kirutethre ya youth and sports twina mbeca cia ikundi bia michetho then na ikundi mwanya mwanya bila benefit ki project ira cia ku biashara kutukubatethera kidogo kidogo biashara tents na tuitungi na still kwina waka kwa boda boda chance ira still cionthe cikutoto to 5,850,000 Rutero Health denento amboi kuti maternity na nontu bwetu mikiu twina mbeca cia maternity 4 million kikaelo dispensary then na sibitari ya dispensary ya keke tama na completion ya mwine dispensary irangu ya mbere already te commence tera ya mbete kuthira kia mbeca Rutero Water kwina kuntukura kutethire to ukiona rui ndene ntwamboi area mea na nontu bwetu mikiu kwina kura matangi na pipes nikenda tukombo baritira rui kuma kaelo rumbo kinya turere mea na mbeca ingi cia kuripia bows ndene ya ntwamboi atoto 4,200,000 then Kiria education kwina irasi bia ICD birato kabile na kui polytechnic ya Kangenyone ira yithiritwe ite function on to equipping atoto then kwina catering kwina woka kuthithia Kaelo market ira yithiritwe ite complete kubwithia shend na kuoka kioro ki tama market na best use on this toto 45 million na ingwetekia antu amboi waketho ki benefit na mbeca yu na ketho kibaguna kimaendeleo na still mbeca cia mwaka ya 2023 2024 otesi cio mbeto kinyandene wondi antu amboi a total of 15 million. Thank you mwathani abutharime. Come again mheshimiwa. Yes. Total. A total of 45 million. Yes. Yeah. Muwe ibwethe antu ba Meru. Muwe ni amwathi. Na ruwa ngwiri tukethe ku mutumba watoka ni mutungi. Andoso amwapi twina isunge nyawa ntongae na ntikiritie. Nonto ainankobi ye weru na ainankobi kwetho aro mwe wa aturi ba mwathi wondi. Karibu bwana Martin uthigethie mirandi yetu. Barabara cia mwathi wondi. Barabara cia mwathi wondi pamoja Fuland Light. Twina 18,260,000. Toka umauto waita kitho mwene. Ngoka irasi bia bieli bia isindi class. Nonto wondi ekwe manjirwe sublocations yeri lo memwe. Kimwe kirume oro na arampu meta mwathi 1. Kenge kiume mwathi 2. Na basari ya 3 million. Total of 7,200,000. Kumau to take care of the services. Na nyonkwende tunge ibwono ntwithe no demonstrator ari kansela kenda sibitari itare rinjimwe munya yokwa sibitari kwoko kumeitara munya etabu kuma ugumesunge maremu au tieko demonstrate yokwa nyo sibitari ndaere 2.1 kere betira mama ina chitionze tia mwathi 15 million yenyo sibitari yenu etunge na 2.1 2.5 million binge na bio
kenda twaguthiria mama no tumbia tieto 2.5 milioni no mwangarete kumiaringe milioni 1 ya kurikia ngui cionthe na kugwithia cioro. Youth, sport and gender nio nkabaurira matenti yara ya itea neana na nkaurira karibu groups 14 na cionthe toto eu nio na mibira na mbibira nkabaurira twina toto ya milioni 2 na 400 kuma utweteke water and environment manto eu nayo ndibaete milioni 10 bibionde twina bioni toto 45 milioni ya mwathi mukuru ya windero imbite ngonke 15 milioni kubuka mera narua 45 milioni ni bionto ndawete nte wonka ni na nte bwa wonka no ntu bibioni nkamera ntu bamwa tuwe no kiribo mwathi Bwega Mheshimiwa Mutungi igukari na gitumi gia kumbuja nyuma na ndinkuona twinde itwere arat ure unge ni Mheshimiwa Wanathu Joshua Midhiaro agukinya sawa atiku so nande Ameru na bwinde bara tulindene ao one uondi cietu ikari lakini twina constituency ingi nayo represented ndene assembly nayo ne agenda na inkwenda gutumira kanya kana ko ku invite honorable Sekondina nawe atwira imbitu nayo rutererwa agenda kumirau kabwa mutaratara bandaye. Ibwega chairman mugeni Ameru mbitagwa Sekondina kanini na the assembly Ameru mbitagwa ndi chair ororungamirite all the nominated MCAs na tukwenda kwira Ameru na arua kinya batwi nominated MCAs turi ngugine yenu budget yigwa igwa members of county assembly bara elected bathoma battery nominated. We have participated 100% to make sure mirandi wionde adhomo ya all the ones they are gender sensitive. Na leto kuga gender sensitive o gateka rwangia lwa ECD classes to make it sure every ward ego factor in mandoma ECD classes na kumenyera twana turia nuntu batu turi ekuru turi more affected tweta roterene ro agriculture to make it sure into beyond the bioremi ne biku menyera rwangi mono lwa ekuru na tweta rwangi ne rwa women groups bokigwa women most of the members bawa bakamenyera women groups which are in our wards na antobeto turenda kubwera we have ensured that this budget is well catered, it has well catered for gender, even the youth youth so turenda kubwera antubatu bamero nominated MCAs okutotinda kumbrando gatore flower girls. We are not flower girls. We have really worked for you. We have fought for this budget nikenda to change ya mulitele wetu jwanguge jwa Meru na nikenda to tedia ngavana wetu kwa Ameru no ntu kuona kintu kila kolak ni managerial skills na county assembly of Meru. I proud all the members nominated and elected no ntu bwa kugwatanira tulitangwe turi kintu kimwe tugwatanirite na tuona ni wega tucokie loje mutaro kenda Meru yetu yumba kuendelea bwega. So nominated MCAs tura participate mono tura watore ekuru 22 nominated members na 2 men nominated na twinde twaitanguge na elected members tugwatanirite na Meru County of tulitangwe turi kintu kimwe both elected na nominated, and I wish you well Meru people. Thank you. Ibwega Mheshimiwa Sekondina ndienda nandi twitere vwenge na
tukubwirite tukajukia biuria kuma kiri andiki betu ba nteto tuina nyomba cietu cia nteto ing'anona iria tuina ciaja na tukajukia biuria biao but mbere tukinyau inkwenda kunenkera majority rinda atu conduct session ya ndaika 10 yake ya kuintroduce leadership yetu na bakethania ndaika emwe na strictly majority rinda ne hata members baku speaker na aririe speaker ba introduce no okay members bali insist speaker na ba introduce so bukambitekeria na ndeto juke biuria bia ndikibanteto then gwitikia majority rinda kulingana na directions yunda ewa twathiria ukaeja na remarks ibwega sana narwa kiuthurano gietu ni purely professional narwa tote siasa kithira siasa turingi tumeariria muno narwa turiariria budget na neo itumite narwa twithirwa twinde tutatoro cietu nikenda twithirwa turi au na ndi inkwenda tikumenya ndere bari na ara bakoriria biuria bari na biuria bia bakoria nga pick members fulani all right so tukajukia biuria na tuambiriwe ni Martin. Where is Martin? MERU TV. Then inkwenda bumenyithio ntu bungi members ni untu bwa bomba kugea kiuria nontu members baria bauga mbecha iji tugutenga ikari uju tugutenga mbecha ikari uju kabe kabonekana watho bwetu the PFM Act ni tungaindite bwega batwie ya assembly kwa itwe ya wa excuse me twithara twina mandate ya ku approve budgets na CFSP ya umarere tukaretero na ndini county executive budget estimates na kichakio tukaiconsider ende mbecha chionde chiritangugi ire rotererwa executive teka kweno members bachemana ya na mbecha una ugukario so katuigwe biuria kuma kiriande kibeto banteto members utote umbocho kiuria ndene nyomba yeje karibuni. Thank you. Rengi onbita Martin Wechonge Ondula kuma kwa MERU TV. Thank you very much Mheshimiwa Mutongi kona utangirita watu wanene amwadhi watu. First of all, Chairman, tenda kumenya on behalf ya MERU allocations chia obisi ya governor na deputy governor. Again, MERU akenda kumenya kwethirwa assembly yina mandate ya legislate on administration because actually how mbeche kwa allocate tokethe kwichichi allocate kiri obichi ya deputy governor if that is not legislating on administration. Number 3 kenda kuria kwethirwa how MCAs batumira kanya koka oversight I mean the executive side ikia kwithirwa either ikojuria kana etiojuria mirandi ira bwikirite ya assembly. Sorry nkori kingi kia mwisho the last one what was that? Okay. Sawa, thanks. Asanteni sana erie turago mitoke gwete ana ukingwatira naru aringana ngire ni shama ni umanye ti makofi
Pigieni makofi tena. Ingwitikie kiuria gakwa kira mpenda ukuria chairman ingwitikie wonchokerie. Okay, jotega Public Finance Management Act 2012. Itithere kiaria manto equality. It talks about equity. There's a difference between equality na equity. Nyere ambechi kugona Nairobi itegawo constitution thinganene no ntubagire chire equity. Gutekona nyeka mu itithere ani constitutional rira mugaitembecha bwagawo ndinganene chionde. Number 2, DMK na rire manto conditional grants. When you talk about the conditional grants, chieta to the specific project. Mbiro bokuibo kwenda 2 billion. Chieja gwitona ukairinga nene na conditional grants ita kiri specific project. Nukuelewa ura to specific project. Number 3, kuondura kule manto deputy governor. Is it true that kuiga kwena sabubutie gwito bishineu? Alright? Anga tira bo bange enda boria nikenda twitite ara ine umbito kengweteke Muga FM. Mugeni bwinthe marieto ni mwenda wa gicuru wa Muga FM ndeaja Antone amukiri wa kusimba uria tiromba gukinya ni untu bwa itumi ati ndiumba kwebanira nabio mbuga antu iba guciuria bwarikia bukurukia budget yejiri governor no saina kenda ya implemented akarega gusaini pengine ni ategukara arafu okeja gutegera kwiro burarisete icio ya expenditure vis-a-vis mbeca cia maendeleo bauga 5 billion ireta kiri aritingogi bare 6000 kuonania mbeca iria igweta kiri expenditure ni nyingi muno kiri cia maendeleo ribogeretie ni untu itemized at least igatigira specific amount fulani igeta ki maendeleo lakini ate bukathithia ku reverse expenditure ni antu bukanyia kenda mbeca ira 5 billion cieta ki maendeleo kana ni ate kaba twambe tuchokie biu kenda tumba gwitania so jenda guchokia kiuria kia mbere kia kwalokiti mbeca obichine ya governor na deputy governor uria uromba gwa access report iria tugwa approve na kana tukuruka ya assembly ijiteri a recommendation kiria tuthithagia a report in the assembly we advise kana itu advise aga executive tukabera oju kiri vote for example nande gukurukira petition ire reti ni obichi ya DG ya kurukirwa through obichi kiri committee ya JIRAC ni eja na recommendation that committee and budget ikithithia CFSP ikonsinde kwithirwa the deputy governor's office iri na a vote so but we the committee and governor committee and budget already ituthithitie recommendation you kenda tukireterwa budget estimate bakonsinda kwithirwa obichi ya deputy governor iri na vote yayo na ma report you still ni kuga recommendation you ikale agwitithwa ngugi ni ati assembly yumba kuthithia assembly no iri mandated kuthithia amendment na go create another vote through a resolution ya assembly so hiyo ndio mandate yetu ya county assembly. Number 2, oversight ngugire mwerea assembly thairwa inayo ni gwakikisha tukuona biria bia kurukwendene budget bikuritithwa ngugi na njire mo kana renge si wonde nethairwa excuse mbaririe mono sound voice yathuka nethairwa
are directly responsible kuchokia biuria ndene ya Meru County Assembly. Na twathirania na budget tugachoka kwa amend standing orders jaura National Parliament yekari kenda CEC wonde jaga plenary assembly ara guchokia biuria biegio litinguge bwawe bure ai no tukinyethera na appointed ni governor are accountable kiri wananchi. So tugatumira powers chietu chia oversight kuona ngugi iria irio ikoritwa kuri na kiuria kia equity na equality. Kinya kethira ukuigua mirandi ira twathoma ikija 45 million tekuga katugaite mbeca cionthe cia development cia Meru County ugatara 45 million by 45 yewiga kwa mbeca 2 point something na mbeca cia development cia Meru ni 3.8. So still kwina mbeca iri kiri flagship project mirandi ira minene na iria itikumba gwita directly wondine kuri projects itiumba kugawana ward iri kuringithia imirandi minene iri bati kwithirwa igioperata ikarija flagship. So tutigaite mbeca cionthe kuri na conditional grants na mheshimiwa DMK na gutajite conditional grants ituria raisi itichutumirwa bubui na this time round ituthithetie resolution kinya kethira chietete ke mirandi fulani this time round tukae itwetitie work plan for every conditional grant don't remwe menkwenda mumeru amenyongu conditional grants ichikweje ikathukia budget cietu rimwe tuka receive conditional grants igeta one development chieje itithwa ngugi ikarita ngugi iri recurrent na tutumirite kiri mathabu yetu chire development. For example, the year 2022-2023 twaina development ya 21% na gitumi niki ne conditional grants chiatiritiro ire development ikeja na chiagaruka trainings and what have you development ye nama to 21% na ndina tutena ando na muntu uriku kana uriku turiuga itunenkerwa no twitisa requirement conditional grant ikinenkanirwa no manka ijire assembly ya approve ya piendene budget assembly tetwikaraba stamp katokona imbiu twakurukia kethera trainings tumenye ibabo trainwa by trainwa na mbeca ingana kethera ikirage kwejanwa tukamenya kingana atia na ndenda kuga conditional grants kweyo chiumbo tethia tutiaroketi mbeca na okairi mbeca ichi yetu. For example ketha kwi murandi jwe ntura fulani na ijwerwe mbeca nyingi chiena otethio jaba kwenja roji still utumba kwaroketi ntura eu mirandi ingi simira neu so ugatethia ntura ingi iyo ni ndenda guchokia tikumenya kethera ndi guchokia ntira chokia beyond kuri na kiuria kia twakurukia budget ni ngavana ubati gusaina ni uma lakini tutirakinya au county physical strategy paper ni ya assembly ya approvaga na gutino ire provision ya gusainwa ni ngavana requirement as per the PFM Act ni approved CFSP ni ega form basis ya budget estimate ekejete kariou assembly ikamend budget estimate chietanie na CFSP tuchoke tuite mwanka appropriations bill non to after budget estimate tugeta kire appropriations bill eu ni endaga assent ya governor. So in case governor ageta kaigwa kwi bantu akwenda jagaruka na imbije jaja atenda nonto jaturita ngugija yetite na raini yewe enda milioni egana na ndi tuli tuikajirene kau tui 45 kwa inya tutakinya nara kwa utiji nkwariria nonge mwaka yungi akeja kuigwa kwi mantu ate gwitania najo achokia na memorandum akachokia budget na memorandum
county assembly ikeja neka igwe kuregana na governor igatumira 2/3 kethira 2/3 ya members iba kuregana nayo baka overturn memorandum ya governor budget ye kalimeni ura ya kurukitwe so still governor ageta akaigwa ate kunganirwa akareka ku sign so au nande assembly na governor bageta negotiations kwa control of budget na inkwenda Ameru bamenyau mantu jaire jaria budget yitumbo kurukira pomwe approval ya county assembly number 2 assent ya governor kwou ni rasima at some point to chairmanie no ndugute withdraw we umba kuthithwa governor ati signite na assembly ite approve ite ukeja kuchererwa budget kwa signed na governor sheria yugaga county assembly may nkwenda ugwata may not shall may approve a vote on account so vote on account ni kira assembly umba kwa approve kenda anto batikage michara vote ile ite contentious ile ite kwarirwa kwou neo process ya witana ya budget yitaga na kiri vote on account bote tumira more than 50% so nete kurukia 4 months it is within 4 months with roboko watanira not more than 50%. Thank you. Sorry, before beretu itake kinge mheshimiwa DMK kuikiombuga kwenda ku top up kidogo. Ibwega sana uniketha ntaire musiasa ndingi ya mwalimu andona tutikwereana muno na members of the public igurure mantu ja budget cycle menya nkugwa kiure kimwe kiurwa kethira ngavana arego saina budget utukurukirie na aru agegacoka itwerwe ntiariria cycle yonje ya budget nkariria mantu ja thatu ja karikaga mbere budget ikuruka jothe ja karika kuma January mwanka tariki 30 cia June mantu ja thatu untu bwa mbere nyamwe wigwitwa county fiscal strategy paper niyo yutukurukirie na aru niyo geseta ceiling ikaugo bisi ngavana okibanga budget ugakuruka milioni 100 assembly babu bathitho thithia budget yenu bugakuruka 1 billion iu niyo tuthithirie na aru egwikira ceiling budget niyo ekeja mweri ju 5 mweri ju ungi itio budget estimate iji ni county fiscal strategy paper ya guseta ceiling ciara budget yete kuruka kwa wethira barabara tuikire 1 billion kinya mbeca ingi keja itumba ceiling iu ite kuruke kau ceiling wekairwa ciara mbeca itebati okuruka kiambere mane iwe guto county fiscal strategy paper no tukurukiria na arua mweri ju 5 ngavana akareta budget iu itawa budget estimates ya ijire nande mburi manto ja thatu ya ijire ni budget yakareta mweri ju 5 nio tukamithuja ne bati gwitania nae na fiscal strategy paper utukurukiria na arua nayo no mwanka itania nio utukurukiria areta manto ja tegwitania yo tukaandika budget kulingana na fiscal strategy paper tukurukiria na arua tomenya tugukurukia budget na eu tukurukiria na arua tino ngavana bati usaina no te manto jawe aigwa tegwiritwe no ngatwite tukarenthi na tuigwa tutikwenda umone kare uu utikia agita number 2 mweri ju 5 arete budget itanie neji nerega gwitania yo tukathia public participation tumigarura itanio no tino asainaga budget I assembly ni final estimate agasaina utino asaina budget estimate ya May no jeje ingi iu ni aijiri kinya ya tesaina aigwa tegwiritwe ya twite twarega gwita igakaro budget na ndeto akurukia mweri wa 5 ekaju kwa ikwe kwa government printer iri mbiru na ndije iri mbiru sithorikari iri document unda tukuga either twita appropriations bill niyo nekirietaga votes vote yeje nekirwe mbeca hii vote ye nekirwe mbeca kenda ciomba kuma riu nande kuma tariki 1 Julai twagarura mwaka appropriation mbiru na ndi ntu niyo mbiru ita stage ira ithandatu cia mbiru baraba thomete sheria kuma first reading second reading committee stage yu cionthe igaikwa stage yu nekeja June tubati umekurukia by June tariki 30 tubati kuthatu kurukia wita wa appropriations bill niyo itaga stage yu ithandatu na niyo nandi idero ina assent mbiru no mwanka ya assento ingavana ingi utino akuma tureta ira kitona tutikwenda
twakurukia mbiru niyo tugakurukia aikirwa ascent yathiria 14 days atikararitie igatuika sheria automatically within 14 days yakararia jau tugethwa tukurukitie na ndi amiretera memorandum tukaringa kura assembly cia kurega na memorandum ya kura 46 igakaro uu batiko gatuika uti uturathithia igakaro uu negete publish na ndi ri law ya gutumira mbeca within that financial year by June 30th na ndi unio process na inya yarega twina kura cia tu 46 tutarite na itukarenia na tugakurukia nyamubo kuigwa ikirwa anga no twite negotiation nira bure menwe buru na inyayo control eta irore assembly kuga no ntuti sheria ya mbiru imwe ya mbiru ingi kwa either way manto jakari kwa utugite na mwananchi after una ndi kumatariki imwe July kwita July August na September iro tubati uthithia reta wa finance bill no yithithagia atia kayuga gogoti bwa mwiru ri bukothoranu atia antu bathoko bakare atia ko by 30th September itubati gotha tukurukia finance bill iro tukathithia wingi kenda sai kwa budget yendere u ni uitaga ando na muhimu muno mbere sere mumiru kendere wa imbi tutwabwete gitaro thithia estimate next month bote koriuga tutakurukiria budget na ndi process ni uitaga na tukabweta tubwete inyara finance bill tutegera ore ogoti bwa miru bukothoranu so ikieto mindauga necessary kwithira bukimenyago ibwega bwega mheshimiwa yuntu bwa kuongera kira kuongera au kiri mheshimiwa wauga igita riri kinya memorandum yeja bando tukamireta public participation in case yakareta memorandum tukeyo boria kiuria nyayo botuye maoni yenu no turenda kuthithia budget twitenie na mwananchi bampa tu bampa tule amwe so ato yukie biuria bingi mugeni nimbeta kwa mwenda saba kuma Meru FM kiuri giakwa ni atiri kiri the physical paper iu yenu kuri MCA 13 kana nkuruki barabu kugaberu teroro mama bagwonka turenda kumenya gi safari yenu kuthondeka the physical strategy page iburali nabo na yake kwa butale abo ugakarikate kiri wondi cio kwangera kana bumite wondi ya mitungu wondi kwa mheshimiwa Evans na ati ukaria ja Roma 45 million jaiu antu mitungu wondi bakia bagishuria atiri twatigwo ate gintu kia biiri kuombeka the county treasury igatumira nafasi ukuregana na abue gukurukira the public finance management act that's I think 2012 act was around 177 section 177 177 yes subsection 7 bombo tumira ukuja gukararania na abue bandai thank you okay ibwega oniganchoke kiuria kiu kingi kiorwa iguru ya wondi bara MCA 13 tebonde bari na wondi bara bari na wondi kiri 13 bara bagwonka kana gwonkwa imugwanja bara bari na wondi na kiri mugwanja bara bagwonka sorry kiri mugwanja tukwita tuga public participation ni thithwe ya 45 million menya ngava na thithiria uju mweri jwa iri athiurukaniria wondi 45 thithagia public participation kendeja utuletera document yetu ramendaga athithiria ki 15 million per wond kwiba mobale bari no ti 15 million yageta ewe represent times 45 675 million out of 3.8 billion cha development governor kawira agete public participation ya only 675 million 3.2 billion atenda chialerwa batu tugari ikyo ri turejere public participation tugambeca cionthe icialerwe ingi arenda atikirwa chionka na ndiki wondi 45 ku MCA bamwe kiri bau mugwanja bara bagwonka bari betere ba insight wananchi babera bangeja twetere no twatinda tubeterete twabetera barega kuija Bero assembly ni sasa bukurega kuja leta ni proposals buthithia public participation buri bui leta ni assembly pamwe bao bataretere 45 million ira siejere no 15 million ira ngaba na athithetie uni ntije barabara cia mitungu ciita watanthithia utungi ukumenya
akeja kwithura na araretere 45 million sikethwa ciiki the major report kurungi ukure assembly onathu atareta cia 45 million athithetie public participation na bwawe na nachokera kwirwa eke public participation etere kaniseri next na ruthingo rwa njewe na atindire kwira antu bageta to atindo ute muntu okinya na ndeja kuria assembly ri nikinkuona karaka atachikire budget ye wondie kwa 15 million ero ewe akenerio tutiumba kuthithia budget batu manto jeto ja MCAs no mwanga witegi public yekwire na hiyo ni sheria ya the constitution says that everything that has to touch on money, public money, public participation is what to guide the legislative arms of government, either the county kana national government gikuthithia manto policies ikoni mbesa. So bobongo batejere, but all is not lost. Tukiga mbesa cietu cionthe wondi 45 iragairi 45 million guti wondi ongeri kethera turaciongerire wondi muturingitha twithoma 50 45 chiao irio. This can be rectified kiri estimate mweri wetano tuthithia estimate no dunya ciga subject to public participation ugu igwo gatongeria mitungu eja kwira ntu bokeja uga 45 million kiri estimate cia Mei ugu eja nande na ntu baku bokareni ndi mitungu kana mbeu kana nathu kana thangatha ewondire bakubala bakuonga kana nyakist bugaeni mbesa buli ananchi nyabu na ubu tutagete twithithia estimate izeni buigaire mbesa cietu tutikwenda obagua wondire ku kaneri ndene MERU na 45 million cienu ziko bando kwa meza. All is not lost. Thank you. Kurina biuri bingi ntikumenya media houses betu kethera kuri sawa atongeria betu na Ameru mugeni woni betagwa mwirigi wa charity MERU TV nkuigwa bamwe ba MCs bakiuga kiri mbechi ira ciathuriri mwaka juria twitite kuinga kenda tutonya 2024-2025 kwebo mwaka thai bate na mbeche iu na kwina ingi na chiria Kubangira ndenda kuria atiri kuringana na watho ituije mbeche iji cianenkanirwa kiri national government cheja kiri county government chiarega gutumika mwaka jwa kigina jwa thira kaiga choka ki national government ni atabukuthithia ta MCA kuona mbeche iji igochoka chitethia mwananchi wa MERU na jaja angitukuthithia na arua na jerabugeta na mbere kuthia jegi mbeche iji ni atabukathithia kenda ontobubu tiga ichokere. Thank you. Mheshimiwa Chairman, don't taibu ya kotira choki kiure ya kwa kia allocation ya ubichi ya governor na deputy governor. Gwe kenge kiria kimwe kenda buga tuthiria ni untu bwa time nituimbie ituge time kwina 4.2 billion iria bugwetere cia dona na itonete governor ekuru bakiumara America bageta guku ingi bageta gucwira county ciao mbia. So 4.2 billion yejiri EMCS bachwete kana imbecha automatic tuchiejaga kana ingavana babatio chwacio na bugethera ngavana ibagweta na uri CEO account ya MERU ningana retete maybe sisi ya dona kenda si improve kiri budget yen. Actually it 4.2 billion ni 1.4 na kenda kwaria umabungwa mbeche iji iria twina cio cia donors cieyite by God's grace ni ndibo antu bara batwendete ibo batutethetie kuma ura nyuma gutecio turobete kuma twatonya obichine no iria itura kweja noa donors bara batura baro bairo bendi bange bara bari mbere so tebio turongera mwanka thai
Mheshimiwa Jim, Actually, kikiure kiuria bejuga chopungua. By the time to these 5 years, case to Chandona, not the Turi. So what is happening? Donors are withdrawing. Kama withdraw kumakima county, kuimbeja to every weto chenda ninda, rato kumerongwa, chiti tekiura. So every year, kawite yupungua na donors barato inavo utewe tromba kwa ndio mweru kuma batu kuma the current government. No ira chariku. Igitarea ngavana kiraitu. Another thing kwenda kutachi kidogo kiure grand MK ochoka kiamantu ya the other ones. Another thing obateri ku realize kenda demonstration ya need. Ira iki want it demonstrate through public participation. Toke aweta in award tukubeda ke public participation to committee budget. Anto bakumira wondi nemwe baka raise thina ikwenda 600 million. Then another wand iyete raise thina ikwenda 30 million. Then as a committee, all that tells us is that no to go there kuna historical issues chia inequality. Wondi raise thina 600 million is more nindi than raise 30 million. So it is impractical kunengera wondi 30 million 100% vira iterie nengeri 600 million ni omenekera 30 million. So after all kere allocation ira demonstrator need 600 million ke budget ikona beche nyingi nkolokiera inye kwa 20% ikona need ira ukana 30 million ikona maybe 20% ya need ya 30 million ira obekia kwa amount to 5 million ira ukana 600 million in terms of need no yona 50 million. So borokaria koina nto betre wonka na beru ngocho therito kurita na bare ya mobilize anto baba to public participation. So in some of these ones nyabra DMK ya kwano ya remenya kwa loki those 5 million 45 million inya kire estimate unfortunately mwenda saba no ntoke ya kwedra ondi ni atorere bagwa barenda project cha 30 million. It is not possible kuba 45 million. It is not possible. Kuba 45 million non to birabi kunga ndi kubu the document ni public participation. Na ote bibiga hukumake that document wita weterwe then ya public participation. So I think inyo kwenda kuputi clear tewete na another thing. Karibu chair. Thank you Mheshimiwa Jim na twinde ma nkwenda ochokia nkatho no ntuitite bwega indi tha chia tu nkuona je kaitiro tere rwetu tuomba kwithwa tukiaraia na mantu tha chia tu ikuthira Mheshimiwa Bwana Martin stikumenya kethira turi oruo ne kana so with that nontu tukwarie turiarie nontu babara bari na aranja amwe na batwe inkuromba tuthiriria au na tukithiriria au katujukie remarks chia majority rinda woni ngotongeretie aja ngotongeretie urande chairman wa budget now katuije back to leadership kenda batu tongeria to one's conclusion na kweja na vote of thanks. Majority rinda kindly come forward. Yeah. Thank you chair. Mbele mbadia tiamba ke mbadike mwendezere minority rinda mbe 1 2 then pinge. Thank you majority. Itumera ruone ndikatwari turea. Bera buru kambue boega nonto wa process batu ngwe tutu members of county assembly to merita toigu ngwe tutu county assembly MERU to merita braya agirite na onbenda kuria gavana baba ina wasiwasi gavana are osaina budget are omesaina ikiambe chaina chita dharakanithi chita Isiolo ina beche yaita beche icha kana kama MERU karanga vanari akariti na kulingana bura wane ndete MERU wona I'm sure beche inga vana asaina and I'm sure batu kiratu kwenda turena development na budget in budget ya mwananchi tuedirete tukari manto ya program based budget kila wakati program based budget
So kiroto kia Ameru kiukinyanila katuitite na process tuhakikishe that budget itu umireta development ikwea ngenda kwera antu betu na araba tuthikirite bari owenende mheshimiwa oku gwiro muthurire ni oi wotira ombere okinyara budget ira hairwa so representation ni oi mheshimiwa oku na ukareo ona the 45 million na ichia buthomera ruare so kumau mbecheu kana project yu mheshimiwa oku akakweleza na uondine barabara ile ikuthithwa nawe kumau omwatie wite development ukimenya imbiu biongo biwodi neku kenda biomba kureta wodi neku na oversight ikathiata MCA mheshimiwa kuno athiata akiishe mirandi kuyura bure bwirite so ibon kwenda kwera Ameru batungu yetu tukurita na itukuromba Ameru pendelee no tu support no tukatu bwendete mbeje iti chetu cha kure no ti no twachamania drink inyamwe be imirand no tuikirite dringi inara executive wiri kingava no Meru kawira mwangaza no implementation bonge batu assembly tomba kuro angao angato na mbeche nyingi anga MC baraita ngera 1 billion mbeche uno choto na ture assembly na mbeche ichia recurrent cha mechara cha kurita ngwe yonde tukurite budget ni kwenda resources na icho mbeche ira tutengeri dene ya county assembly kenda tombo hakikisha tukubuida sheria cha Meru. Thank you so much. Madhani abudharime buida barabwire, madhani adharime county assembly Meru na madhani adharime Meru. Thank you so much. Sorry, Ameru kwi untuboriria gwi kiuria tute answer kia mtu wa Meru FM kira kia mbeche itiritite ngugi cia mwaka ju. Meru TV sorry. Ioma mwankanande kinya batu ya assembly to sense tendenja nontu tuli thandi quarter thai tubati kwithwa tukithira ya mirandi era ya 2023-2024 na ugategera mwankanande ntegwitikia to kuimplement 20% ya mirandi ya 2023-2024 na nande tuli budget ya 2024-2025 kwa wikuonania tuli nyuma na ni untuba mantu jau inkwenda mheshimiwa Jim njo choke kiuria no mheshimiwa Kiogora DMK njo choke kiuria kiu thank you kiuria kia mbese ethera gaikaura kia mbere man mbese ira chiomba ke kuura botespendete imbese ira sire thora sire tagged as no mbese ira sire tagged as development expenditure beza cha development itemenya kura kinya 30th June mbese ukairoragwa over to the next financial year but bubati kudwa bwi committed contractor babati kudwa banenkeri tenda kabatathiria kuritanguge bariwa by now to expecting mbese ira chonte siatengero sisia mirandi sisia development chionde ibati kwithirwa ire committed kukomito ake mtu akanenkerwa RPO akerwa kenja barabara nwe withirito maybe atathiria kwenja mbura nira urire mu disrupt atamba makirwa njire eja kuriwa kana ata supply pipes kana whatever omba kuriwa mbese una kairora gwa over niyo iguge nicio cietoka kwa na pending bills no ndukethwa bukomba kurea mbese cionthe ngugiga itangwa tha imbere 30th June na bukarea gutithwa kuna pending bills humanagia na contractor guchererwa kuewa tenders tenda ikae January ya June mwaka juegarukaga garuka ngugi ititie ndi baina RPU unja na ndirio mbesi kunindi banjeterwa kaire no ndukairora gwa over le bukathithia supplementary bukariwa mbesa jira ciarorerwa over last year June mwanka thai ntije tha contractor bugura bagakara ndo mwanka thai ngaba na kawira na aregete ureta supplementary budget na ni mwe recommendation iri kurukirwe ni assembly na aru ati no mwanka akareta imagine thai tu mweri juena mwanka thai ngaba na terete supplementary budget ni bati ku capture mbesa ira ciarorerwa over the last financial year kena nandi siumba kureana na itikaure akarego mireta gikuthokera giturwa budget ni gikinene atimenya ucokia na turitie CEC twaria chief officer everybody ingaba no regete batu tutimenya umithithia no tutetwe in charge of the executive noe ko nandi ketha samaki kuora mutwe itutige kuandirwa
samaki ile ora kuma ku mutwe mwangatha ina ndia bati kwithuratete supplementary budget. Number 2, mbesa icio nthe twatara kinyetha no kugwa cimwa bamwe bauga iturinderekire iturathithirie gutikio tumba kuthithia beyond au na Ameru bamenyu ngugi implementation ni ngabana kawira mawaziri bawe na chief officers na directors van department kila tukathithia kuma au twitite kwa amend standing orders twambie gwita mawaziri mbunge aria ukamuita list ya wondi eku mburu akarungama newe ya ntwambui akamuria atiri ethoi waziri ule uri kunu water twekire 7 million turekira twerese na areire ukweja na contract ukuthithia agacokagia biure mumiru akona iri tukuthingatira mbere tutingio momenyo uthingatira nuntui ngavana twamunenkere kigwatene kethari cia ruje kaigwatene but thaino ntucie program based wondi na mbeza ciona specific projects tukabeta ari mbunge kuboria biure nguge gu implement niewe nguge gweja na tenda newe kuma ubatu twite tukone agweja na tenda ore wewe thera ureta bira tugite biretwe na wananchi riukie budget. So it's up to that point MC nguge yetu tutiumba urita inyatho kugwa kiga tuga barabara ene thithwe ingavana okeja ugita tibatwe beyond there's nothing else we can do nonga tuthithia ki nyamwira oversight kukurukira gwita mawaziri chief officers ale assembly gucokia biure ngwetike kiuria kiu gigucoka kiuria kia ngavana na deputy kia vote no chokero satisfactory ride inkuona otunganiri kiuria kiu tura ikira budget committee iraugire u ngavana obisi newe aitoretera estimate mweri jwe 5 ethero ekirite vote yo ya deputy ngavana na tuikire deputy ngavana 30 million kiri mbesa ira cionthe tutigire ngavana tuitire 30 million toge visit office ne ngavana akiriate vote na uge deputy ngavana 30 million yewe ga spend au na u failure to that ya rega tukathkurukia resolution tore assembly tukiriate na tugiora mbesa gatumirwa no tuthithie ndi atugo extend courtesy kiri ngavana mukiriate vote rega we will create it ourselves no to ipawe i Public Finance Management Act of 2012 we are going to do it on our own na tumuikirie what na ndino ngavana etho muntu ongoga iunda office ya ngavana nio chief of staff wa ngavana and deputy ngavana atena chief of staff na boawe akarira ina chief of staff ngavana ande gwita mbesa iria no ngavana arega kusirita utuka irita kaigaura no ntona cio mbesa ira nacio to ngambia cia development mbesa ite cia development itemenya kwa rolled over on 30th of June itekamata kwa mbere mbesa cia traveling cia chai cia mandasi iwitirugaga irabotetomere iraboterete irabotethitetie ngugi itemenya irabotekera maguta ngarine iwitirora kwa over gaikaura indi atomwekirio ciure kawira regeto muritira tai menyote ketomba kwa kiusira ngavana isi kairo tukamenya ote siringeri twacia uri mbeza cia miri ciure nondo muntu ina ngoge mwana ege wegembe batu tuketha tuthambite njara japonsi aspirato aya ibwaga tia ngwetekia tuthikanire wonte aria muno no toba time ndere ndekenkai kenda tuthiria na tomba kumau ambuge ndiromba tuthikanire kidogo ngatumira ndeka ithatu ikenda tuthiria ambuge ibwaga tia na budget ingogera umbete gwite njaga na utwitete na utukinyetie ninkuona itutete bwaga wondenda kugagio kue ngugi yetu account assembly tutengo gi nyingi ngugi chetu ni thatu registration oversight na representation na ngugi chetu ikatiba na icho tuthingataira na icho tubati kuita ngugi wenge implement mantu yonde twathoma ankwenda kuga narua tengo yetu tetu tugakishira zibyo ikuthithwa tetu tugeta kubithithia no tembecha MCA agekira account ine kote no MCA ageta kwa account mbecha iria uraithithite ngugi iri ngugi ngavana na itingugi bawara tumwandikite CEO nga CEC bo tumwandikite ko ngugi yetu yukari naru ekuga ikenda natwe twarike kuga tumba kumuthingata na ira ita oversight twakishe mbecha ira chietu ira tugaire igwita ngugi uraibatere na ketha itita ngugi uraibatere batu katiba ni twete mandate akuimpeach nya CEC akuimpeach nya ngavana na matu no tukuthithie unga ke ukethera mbeca ira tugaire itereta bwega na itathingatira urikari
ambuge gokwe batu county assembly Meru nyatwito imbecha chieto na nchokerwa bwirirwe batu county assembly imbecha ira twewi tutei imbecha chekothia maendeleo twewi imbecha chekorea mishara na oversight na manto ja assembly jo twitau ichio mbecha ira twewi na ko inkomenya ikerwa batu imbecha nyatwitwewi mbecha twewi ichango yundouga kemuthia nchoke mbuge inyanga bana ofisi yewe ni imbecha na nye milioni igana imbecha nyinge na ira mbecha chia icho karachi ofisine etaka delegation ya karau ikarumu atumigate kwa kundo to chai ko inya gwichumia iko thionga iranga bana mono kenda milioni igana ira bona kwirira sasa sawa ndo bora gwete ikara ibara bakuthithia atia bagwita ijo no gwete milioni ire kana ko we na mbecha chia we ira tumwete ikenda nabo gomba kuria ambuge kintu kenge kwe mirandira uga mbechira twatengela financial year mbechira mwanka thai itatumirwa ingwete kira gitumite twija na budget yeje gwita program based budget ikwithirwa ituronere uria nguge Meru egwitwa etegwitwa bwega kethogo te kusaini na governor utemirandie kukona for example the youngest MC oro kariada ojo koimbecha tengete ke milioni 10 na aria wandi newe na mwankana arua atathirinya project yemwe na bamwendali oro esibitari nonto na pinga ngavana na tengete mbecha lakini atathirwa mwankanya project yemwe nonto atekwera no ngavana kobo te county assembly Ameru toga turenda gwitanguge in a unique way totito ora county assembly ngeirita na toga turenda gwitanguge ikenda inyora county assembly zinge cha Kenya ikeja kumbe chimaki ke batwe nengwete ke batu tukatika twandikite history tukatika legacy ko twitete nguge orote county ke chiathithia atia cheitwa ko ge turejire atuthie program based budget ikenda inyaketha no kwenda na governor inyaketha bote kwendana inyaketha bukuthurana orinde wandikire murandi no jo wandika rito riawe burwe ogonke uregonka murandi ukathithia atia tukathithwo ko ikyo batu turugire atuje na njereje na ingwete kia njereje Mumeru akamwipokea na neo njerera njega ekureta maendeleo jara jabatere na jara kakinyira kila mwananchi wa kawaida nonto devolution yakija yajete kenda maendeleo jakinya mwananchi wa kawaida ora mdogo woro inara andhuguru ko igo tukundivo moga tukugamonga senti emuthia tukataja mwanka itemwe muthia ikenda kila mtu ombo kinyirwa na ikenda intobia Meru byombo tumika bwega na nenda kwenda na example na gintu kimwe last financial year ito allocated 140 million ke general hospital ya Meru cheche wa Meru once to allocated ngotika chamba jeti na orikani to allocated mbechiu ikenda Meru ondira yomba kujengwa ikenda antu batia ko mama bairika na batatu kigitanda kimwe lakini to weta nonto mbecha chi allocated oria ngavana eterea chenjia chieta chia thithia ngai kitchen na chia choka chia gorangari kitchen na kugorangari re na arume be mama batano nyomba kitane ne kimbo ikyo kina maana titanda kuna ndikyo tuga mbecha ichigutumirwa buthuku lakini tona twathia program based budget yeu tutathite gintu atiomba gwita achenchi nyani ntiri o ora tugite ni wakathithia atia ni wakathithia ko batu ikyo tujite anjereu ningwetekia injere njega na njerere kendo ikila mtu kenda ntikari muno ambuge bwega icha budget na committee yeku nonto botongera za assembly tukomba gwitanguge kari na choke mbo chokerie MCA wenzangu nonto baku cooperate na kugwatanira na kwa gintu kimwe ikenda tumbo kombo Meru eto na chokere nkathe nya fourth estate nonto bethe batukwate bakitona ya nenya naru antuko naru bamekite thongoma na inya babwe kariba wandi narabumite nyabwambo chokerie nkatho ikwitha babwe buchitaniretie babwe we na wandi enu at your heart wero wa mutongeri guchitaniria baba inge ba mami lakini babwe ngugaibwega no tebo chitaniretie na bagito kinyaja ikenda bona mirande kwa ikenda bona ntora cheni ukarabwega ko woni nti ari anguru kiau ango gwebwega murungu abodharime batute county assembly Meru ito amwite kwagia kila kitu ito amwite kunganero mushara joeto lakini mwana inchi akainda akarebwega none kera batere tutekwenda gwita contract nonto ambuge bara bange beto bara betere nara ibetere gwita contract batigana na mirandi account
buga bwa bagaita contract kenda bona becha batwe tunganirwi na itunganirwi atoka itanguge ureba tere konti ari angoro kiau ambuga ibwaga murungu abudharime na mbake tiga nkaribishe speaker wetu ngomura twendete muno ikenda alikia gutwingira ore aturugurire. Karibu bwana speaker. Thank you Mheshimiwa Leader Majority yondi inaitangwa serikali mbere ndiria mbuga Bishop kurombenete wa ikinene ndaika ijiri yake okethie antu betu ba Meru. Karibu Bishop. Ibwega sana ntukwena arua ntukwena muno ke batu twinde na MCS bonde na speaker batongere tiba kutanguge ndongi muno dango kalindi kulo au kirundu wa murungu ombaliria na inya muno ambaliria Meru ne ndongi kathira no tutenda kwangamana kukana mutongeria ku Ibrahimu ari na moyo kulo wawe wa thongi sana na etake mufarume omweto wa Emeleki na Biblia gatwira bobo wega ati yaetre ku Ibrahimu na mera agakua na otra mera agakua auga we oi mu arongina anenkera Emeleki kenda amwe kurowe na leo msie bwana speaker wa Biblia ba menya bagakua ndene Meru county nonto Meru ndo tamo aro mudongi bane nkanya na lekere Emireki amuramurukie na ndegwe karanu oro ga karanwe ndio tuko kirundu omurungu na arungamere araria na Emireki aramwero karingi bya kare gaka ikao Ibrahimu neno ntomero ne enu atweteke murungu akaringi bya Emireki urato eno theu Meru eka saved Meru eka saved no to abura kuja babwe theu no to bambe na eno to beto mikiro mbwe bwana speaker ibwega mwathani abudharime arise and shine bugukira bukubara na ndora tukuga na atire wero bugweta bukwethanira mugundu na riantu bendane mugundu na kabethera barigichani. The meaning of darkness is when you are not able to differentiate, but when you are able to differentiate, there is light. When the light comes, you are able to say uri mwakuna kilitangweje uri mukoro ura ni urongi ya wero boya na leto kwana wero bomero na bokuitanguga ni njaga ambuge success is there na Meru igeta na mbere bwega butongerete bwega mwathani abudharime. Ulibeta wa Bishop Francis Kibukoka Gwema na yoni presiding bishop wa makanisa John the ja Kenya Compassion Churches of Christ na ititenguge Meru miaka 49. May the Lord bless you. Thank you, Bishop. Kira kurubanjiri bambirite bakeja ainkona batakinya awange ambuge nkithira ya ungatikire kaijire then Father Gichunge prepare to lead us in a word of prayer. Mbuge you are aware Deputy Speaker wetu kimya kiathira none mutino barabara na mbere ona mutino barabara itwekirite kiatho kiantu kwenjumaine kimya giki Senator wa Meru akeja ku address the County Assembly of Meru lakini onto mutino jurea itombere gutiria. Number 2 ntuku ya igorona na arua twina committee Senate and devolution yete Meru ni onto bwa ndeto iria mutwiri kana kaba kwa kwigwa kiaririria mbeche iwa gwetia ibetere wa Senate na ba report pauga kiwondi tia timbesha then county government ya Meru
na kamiti ya senate ni tigirwe ya kara na konzinda mathina jara beresere na yauga ikeja kuona kethiri yuma kana ni urongo baba tubabe natwe tukuyegoro na narua na still ni onto bwa kwithikira kwa twina ku kuturombike ukinyanikira na tuga tugekira kiatho kiu tuamba kuringiria tona turota mwenda wetu the honorable deputy speaker ndukwe Jumamosi tariki 20 tukomba gwikira kiatho kiria kamiti ya senate na devolution ekeja na still ntukwiria senator wetu Ameru akeja gutwa the county address. Then lastly mbuge batwi turi assembly na chio budget ya kurekia kugweta na babange ba kugweta mbesha chionde igwa chama ni budget ya riria utimbesha inenkaniri mateje bara kuma MERU mathabu jara jonde jaumete Nairobi kwa timu yetu commission of revenue allocation na bagagaira county chionde bagaira nteri jiri bakagaira rutero angavana bezia maendeleo na micharo na bakare area na mbunge chionde cha county 47 ya parliament area 48 na senate area 49 na bo bagagairwa ni CRA kairi ombecha chiao ila babati kutumira ndene mwaka na kiembesheu ile chieja ndene mbunge cyo tutumaira kure ya mishara tukara allowances members labo umari teba kaumara edo akiwa betete omendi kuru bageta kede akino betete benchmarking bageta na kuidia report yechi nonto imbije kirega abutri marujo ibukira wa assembly chekire tembechenyi inyingi batanko ndobwira mathabu jo jonde ya umana Nairobi na ya umetene Nairobi jakari ne ututhitha yo ko amburomene tiwe kinene nkebwira okaire bahati twembunge MERU na twina timu ebukona twene aja ikumeria okunene usiata okunene na tubwire mbere nkia the media usenzi beri bwega ile aja na nyiri itiaja i masaguji yetu ya nyiyoriku kethira twina mbeche nyingi twikira media uzichio chionde indi ambwire na hadwa twambiria ndi nama mieri 3 mieri 4 mieri 2 mieri 3 tukatha tukubwita tukabuya na twembunga gwira tukugitatia tukurita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uniyankwenda otigirau mbere ategeri betu pa TV ria tokari nachio Uelo TV na MERU TV mbere athikiri betu ba Muga FM na MERU FM mbere ibwega na atulbetu mbere batambie nkuma injega ya mbunge MERU ni onto batu tweikura yo boywanene bako barikia kuga bari bo bampandikite bawira ngwire babangite ire gaitwa ndene wond na ndi very sure that ngui gakinyanira na mwisho nkiuga ati still kire ndona grants ira tone tira nyingi chumete kwa ministry yetu ya agriculture nio itwete mbechira nyingi mono kwa hiyo kwenda kuira mwana wetu CS Mithikari Nturi ibwega na karira gitina matina George iri no kaigwa uga na MERU turi amwe nagwe na still ikeya kitwa ki mndu tuku watenganiri utumba kwariririe gwa gitikia MERU gwitwa MERU ikwe kungi watu ikakithi neryo akuri banjuri baryo batonye garune baumenanze mantu jonde indi yeibwinene muno mumeru kuma na mathigi akiuga mwana mumeru atunywe giti kwou ekethe akirwo kwanto mbecha kenda bau tene thirwa ije makoja manene ya kuthithia na imbira antu betu kabera atiri omba kwithotho ya ng'ombe ro kamari temwe itimana indi ndukwire kethirwe tio wagiritere mwe iro kamenya inai ina maana uliuga
CS no ndoibo mukinyira kike ya kunengura monjeru kana mu Rwanda ugedia kuga CS ubo kagitatia watuumira kwou ankwenda kwira antu betu ba Meru tumenyere nikira twinakyo na tutetere bingi tugite atia twewe ni onto ibyo bigatutethia condition ngazibu kukinya 4.2 billion almost 3.5 billion chumete kimithikari nturi ko mithikari nturi nga ya kuongere ntuko nawe kebwega uendelee gutethia na ba Meru matire okwa gichunge ngakwa ndaika ithatu inya kethe akiuenda kwira Kristo ubere no inge na maromba uno e muthinjiri opale cia kona imwete gitio muno na imutano cia karibu my brother. God is good. Bwana Yesu asifiwe. Mbere mbaria nkanenkera Father David batri kidogo tu Mheshimiwa Budi ntumbere kuwa no atia kiridhisa honorable people igitare mwe anto bare na gataruru ujene tirogono bai gataruru ujene muntu mwairitandu meote nturete muntu ondu aritakasia mberia gutura kirinya gatarone kara nande antu bamuria nate okuthithia akawa mind your own business ndeke ngugie kwa woni na nikikutho akutura kimbi ki gataru guka kia kikutho kia guturwa na ta kwa karikataru je do atonya na gitaru gite atia yesinki babwe atongeria betu tu gitaru na gi usinki na kethira kwe baba to save ibabwe kugera muntu we na ndu that this business you go to mind our business, it is our business ukaria gitaru gitegete atia itasinki kutharimon Father kidogo tu kwina mutumiri uri ngio kanisa ya IPCA mutethia kwirevere kwi bishop ungitu nende karibu mutethia sorry for the oversight. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbitawa Pastor Nicholas Mutethia shirikiana na AIPCA ndiaja mbakilishite akimbishop wetu Samson Muthuri urawe na mushemanio Nairobi na mambishop Jonthe ambira mbakilisha ale amwe na MCAs bonthe iketo mindiaja ogorobo na arua ndina mwaliko jwa mheshimiwa wetu Sara Gaki na kwa niaba ya kibishop nkubwira MCA betu etire yo bwetirite na hakika bugomba okomboa Meru yetu na ibwaga nontu bakuumiria bwa sarenda mwekuru nontu twerwa bishop guserenda mwekuru nikenda mantu jakara bwega MCA kabo sarenda etagintu gikinene nikenda Meru yombo karabwega so inyerie yau na Meru yetu I'm very sure igakara bwega na tugeta kuraja tu nyuma yenu na tu nyuma yenu saidi oni ntiaririro ire endi bitango gisaindia kirwa nari na mwathani na tharimite. Thank you sana. Thank you Bwana Mutethia. Mbere mbitaki Father Gichunge Mheshimiwa Gacheri on behalf of the members pass a vote of thanks. Thank you so much, Speaker. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mbeta wagasherio muthuri, bumeta Southimenti na nduri ni kiama kia Jubilee Party. Na nini cha person wa kamite Jailak na la Kiri County Assembly. Mbuge ngwere tuyo muno ntukweja narua, ni ntuko tuture tueterete sana,
nayo mbago kinyanira bwega kwa umbuge on behalf of the county assembly ya Meru tushokia nkatho inyingi sana munono ntubwa murungu gutwa ntuko eje nega kinyanira kuringana na ora twarombete na bonge nshokerie antu bonde babu bokinyire nkatho inyingi ne komba gutiganira na ngugi cienu bukomba kuja kuthikira narua ke baraba gututegerete TV ne kire barabonde babo tuthikirete tugashokia nkatho inyingi muno nonto tuga mwire mugende mu noraweri akomba gutara bau bange narwa tukumba kuga nteto cietu na twishua Ameru bakumba kuona gintu kya mwanya na tukendelea kuda tugitarana kagita kondema nchoke nkatho inyingi very especially kire kamite yetu ya budget etongeretwe ne chairman nonto bwanguge irabombete kuda bodidete you have really walked an extra mile. We really salute you nonto bagento keu ngashokia nkatho inyingi kinyakire speaker wetu na leadership yonde mana nonto bako ensure ntuko eje ikumba kuderia a success kedra tebagwe kana kudabwe na tutwena goodwill ebagwe. This could not really have taken place. The members of the county assembly ntije mpomba kugatia you have really participated kumake public participations na kuensure mwananchi kana mtoro tuthurire tuthuriaja ombete kwithira akirishi kinyantiriganiro igushokeria county government yetu nkatho inyingi nontunyaba kwata this the physical strategy paper iratombete kutha tukurukitie na arua na nkaboria toria tubarombia ka recommendations siri thithirwe bombe kwithira bakireta the bomba kwitha bakirata kinya budget na baadeta kuringana na mutaratara iwirio tukomba kwitha twikurukia. Otherwise murungu atutharime twinde our clergy we are really very much thankful nonto babu etu na babu etu kumenya mantu jetu jagui the fourth state we love you so much nonto twije ne bwebomba gukinyante tura tutekomba kuga shondema. Thank you and thank you everybody. Na tukiumaja we have safe journey masses na murungu atutharime. Thank you so much. Ni tiaria muno but mbere manko na shokiria county assembly yetu nkatho nyingi sana na mheshimiwa speaker wetu na kila mtu uleje aja nambwire gutiri ingi tuona Meru kuma miaka iji twatura na baraba kuri kuruki sana tuona kithura kwitonyete Meru tagi igitene riri. Bwana Yesu asifiwe. But ninkumenya ati with the prayers ila tukanenkela speaker na county assembly iji tukabanenkela vitamin P prayer kubalombera na nitwiji ati mwathani murungu mwenenya akalunga manabo na murungu ageta na mbere akibakaragia tingu gembutho kwithwa bakarite unontu the itemized and program based budget nengwetikie kadhiria thina Meru iji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uturungameni turombe tugeta na mbere kubalombera na murungu mwenenya akarunga mana county assembly na kithuraku kana nthu iji cie Meru ikadhira in the name of Jesus. Twasema asante, twasema asante, twasema asante ewe Mungu wangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwathani murungu mwenenya twijitiaje okurobo Bwana aliwa nuntugo tuendete muno muna speaker wetu Ayubu Bundi no atutharimira county assembly honorable members barabare yaja na barabonde bakinyire karone kiana aliwa bwega mwathani nuntu bwa gutwa itemized budget na program based kenda yumba gwitithia county iji yetu ireririana na inchu tukona maendeleo jama ingi mwathani jira batu bangira owondi chionde kenda mwathani twita na mbere kuona ati kana ka Meru kagwita na mbere bwega tutharimire county assembly iji yetu jira babanga mwathani create itemized and program based budget jaumbe gutethia Meru iji
na yombe gwita na mbere uria muito kumurega Jesu dene ya county yetu ya Meru reka mwathani ututongerie utaura watongereria na ba Israeli gukurukira njara ya Musa Murungu tongeria county assembly yetu na jira jonde batubangira ugorobo bwana arua ubadharime no bakarie jirene bagwitira mwathani bakaragia no kabamenyerera bagibanga mantu jonde tajira batubangira na arua Jesu bakarie no bamenyere no tugote Murungu mwene inya tuliromba wite nambere kubalweno na ngwataniro jiraba kubanga mwathani bena lweno na ngwataniro wite nambere okebadhalimaga kenda Meru yumba gwita nambere tumba kuthwa twina lwendo tumba kuthwa twina ngwataniro na liito rakure kumwe Murungu mwene inya tukurega uria muigi county assembly yetu tukurega uria mui krispika wetu mwathani na atongeria mwanya muno baba tutongeria kuma committee ya budget na bond baba tutongeria ikarokiana aliwa twaomba ukinyato kinyetie mwathani tukarie no tumenyerere na muno ria tukaomba gushemania ki process inge chiatigara mwathani kuma na nkatho igaushokera wigitine kia unene tukariria barabara chietu mwathani na natushokerete njaira tushokete mwathani oikarie na kinya family ya mwendari mwathani mheshimiwa mikarie mwathani ubaorerie no muorie dene aliyetore yaku twalomba oliyetore ya Kristo mwathani wetu wega rokana mutinde kumana alwaije mwanga Kenya na Kenya mwathani ni akare nabwe na kidhalimo kia Murungu wetu na mire twinde na liyetora ithe na ria mutana ria moyo mukembu amen. Thank you so much.